obatenka e odwumadie we so kokko search Fletcher e producer na chief executive producer madwumadie e kwanta bisa Isaac yenya kwanta so twamani na so hwa ena yebegina na woko MC a so a Safo Kantanka Supremo Bema Azuka omunyina aka ho ena so ne yede bibi ebe somo ene na wodofo ko Sompa TV ne so a ekoba jasi Supremo Bema oni David o madawroma kajiro obi omunyina aka ho ena yedi atwago e wo Sompa TV ne so ma me no zo TV ne ene efe pa kofro bofo mpa Bema asuketu am yipabre na Osei Aboagye Oforisuo ni tifo funtum pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodie wu atwamyan ansa ne akosa minam tiatwam nam bia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so ene yenim ten ena yehwe enya asem ketua omransa wa bibia bokode na dwo Oforisuo be manyankopa da man no de achaye dwoada ne de se medical card se na wo kan eyeda nyame abone nso emunyo sa se wo hwa memenda ne kwasi adai we ye bema na se wa hwe nso ya ye be fefew bebe few papa yo banzo no hwe nso yesu da se ku ye free a eno je ba be dan woka intenu tama ye kan se ebedru dwoada no na wo sa sori ba adwuma Oforisuo hwe sa no ma we ya menim se obi wo sa expresses ai ne be da o se efri memenda the question da ya na woda ota solentem the da ya dwoada ya na ye da no papa asuku fo kura nyina mpadwoada na meka kiro ya na ye de me de me hu sa de no ubatwu musa bonso wakai na adwuma time o so ho so na woda ho na ye bo dada episika ko school enti oni asem no ti dwoada ne de emunyo sa enimu course ye enimu no ma bia expenses bia we ya confirm bia to ye ba bia ko tra ye fefe wo bonso da na fe wo kai satam so beto petrol ena o kan ya so etahye adwada o gas so tasa adwada o gas sankrofo no mensa no o lad water bill ena gas ena bobo ehye prepaid no no so sano ma okeka bo ma mo yentafo ni nyina ye dwoada eno ma so nyina no modi e wo weekend no nti fie so asa nti anopa na ye so down we na sound nti obedidi so ti dwoada na nyo sa kwaku e wo ka dwoada asem afekete chobe ai be makura de dwoada de imusa ni sika ana dwoada so ye da wo ye weka pa na ko me excuse a na ko sha boss bia obehaw ko so dwoada de masa watene fie memenda kwasi yada dwoada de na obeka na obeka okay dwoada de hot the nation sanka bibi aboko awrade ayade o ade nkwa ache kachre mada bodwe moje de afusane ye kachre ya wo ese nhira ne ne die enka ne dini na ye wi ayada na se ede ama ye tiefo abrabo especially ye sia chorus ibe bila ya to mbe fram na ya akono nyame nhira safo ni nyina eja se wo dwoso eno ne mbonko mo so achiam obusa me nde se da be na mo se mo ba no mo ba mo ntome kra na fufuo ha mo ne biadi de eja se bia wo bi awrade nhira ona ye ba yi ni di prekono la chire na wo force no so wo momra eja se o se ye ba ho o dem kwagu baka eja se ye ba yi ni di preko ano peina e fo bele mko ye eja se God's need this year brand here our Kenyans as net to say. They just say Bibia Boku, ye de radiase. Now then, and say what you was I throw at my pen up again. I'm so just say, really, oh, yeah, my picking me idea caca. Oh, Janka, no Janka as a penny flower would check. My be winning Yanson. No, my starty budi. So, Monasam, aha, was shed that what me shed that Kenyans as my well who say, what Kenyans as some. Nyina mo di agura muni nyansa ba o eja se avunim na nko foforo meje mpabo isi mu nyina mo mra meje mpabo o de mema mo lolo fe mu nyina mo mra na mo mra meje mpabo am je jaje peda kro ne aba ba mo ba mu didi arenti jesu aduane kama bi ani ho mo ba mu am je jaje kama ho mo ton akranti bo se ani no kre ho ndi no kene ho no di o nam 10 million o dinam tumu ni di
Ago what's the mama ya me tuzusu. Ko kuru ba me fa ne ma me jadi na Nanti abakwa jase ojoso. Yakwa jase. Abrotia bibia bokọ de. Ofo so erade da so akura yemo. Ahoden wo ho ntene. Na jase oton man paboa. Mema nko a o. Eni be yire o. Anyere sa me kunu sha mema mpaboa. Okay. Me kunu ye be menti. Okay. Enjo for so be ma yanchi aja say ye dana senso se da ne danso no wo hwe ye na otie program na ya dofo ne ahwefo nyina nso ye na wono masema adwa Crystal Vinima Sofia Shiba wono nyina nso ne Mr Gabi hwe dwumadie no e wo UK ni US intine vidation so ye dana se for so be ma ye nko na ye nim de wo ho ne ye ntimi fama etie fo fi se wa ye krado etwe ye. Okay, ena afutu sam ye ntimi fam merewo. Na enough to some way de be mani panyina ne se wo wiase ya hweyi kakra na senti ameka sa ne se Sompa Asem Mpe Nipa no ye yenkoka obi asem ne di na tem ena yenkoka obi asem se ye pese egu na dwuma anase egu na nimu ase adwuma ko bi ye fere Trinity of Arc ye na wodofo ye pese ma wiase manyina hu se say ya mfum so ni amomfama yen say ya subo ni amomfama yen Asem Mpe Nipa no ye yaka chem se yanim ten na ye hwe na ye pese ya no masundua bua no ewo wiase mam anyina na ekokoba ne se Trinity of Arc eya adwumakuo bi a wo ye travel and tour dia manfo kwa aburuchire na wo babo dawuro ewo Sompa TV ha dawuro wo bono ye die nim se adwuma trodo na woyo ekodu baabi no dawuro na chire no na omanfo efro sorohan efro amofro ne se Trinity of Arc ontimi fo mo nkwa abruchi no ogisika no a na emrade to abam ne sayo ntino abrante bi efre no sofo ede na asem bedan se dawuro na wote no Sompa TV ha no enunti and wonya Trinity of Arc mujidie adini sika koma won na sika ode koma won na ya nurse fo ma omukọ Canada akobobra nyomatwa behwe wo mo abusua orofo ko ba ne sa no omantumi amfa emaba wo yankwa buruchiri ba bia mantama boa na ho ne sa no ne sa yo ntino omdo Asem bedai ze da ubona mobo ye no sei na akwa koduro eno ntino sanye moa ti amfio sika nkoma wo mo eno ti se mutime gi amanfo sika de ma wo mo de a ene ye sika akodi Trinity of Arc wo mo nye samfa ya de emayem eno tietu ho na mo omo amfi ye kora ede be na akwa nse ye ne ebo dawuro nu a mutime fo mo nkwa abroche terminate contract ya mo ne ye wo empokura no Trinity of Arc odi adwumakuo kase wo ika enti ye pese ebusa wiase manyina ne se ye bone ne se baafo ye tententu ye tu afasoro tu afam ye mfum so pa ne se ye boda wura ma na tu ifa ma fo nkwa abuchire ne ye sabe da oka afa kura de odi akokọ to se adenti ene ye kana asem enti ye mfum so pa ne se Jayan kasa pano die bone na yaye panipa memo akwaba ya nua bibia abokọ de mi adomboko ye frɛ wo sɛn ye frɛ me Samuel Beko katachie kafra wate wadi abine ansa ne beto aso ye se ma na ma ye chi utum e wo central ma na agije omusika de koma Trinity of Arc fo no ye se omu chi utum kafra wate kafra pa ye se ma na se wo mo wo na omu nim wo omunim Trinity of Arc ntino for musika for sika ma wo sana enti ye ba producer na de bremen bibi abakọ de ye frɛ wo sɛn ye frɛ me Samuel Beko Trinity of Arc fo no ansa na mo wato aso no wodi sika koma wo me pa cho me tua sika to omo account mu eye Trinity of Arc Company Limited bank account eye First National Bank na me tua sika no to ye omko yi sika no me pa cho omko yi sika om start process no omo na ese om start ye kwa be na fa so awti sika koma wo me ti wo nka wo Sompa na me tua na mo ko
na omo chechem nyema mu say omo the nurses for two kwan say ne okan na me so ne me so me pese me yire nso beko na me ka che me yire na ono nso ne ne namfofo eye se ne ye nhwe ne nyema omo nti me kotua me yire sika no na the adango for nso ka so woni kotua ma henfo me kotua ma 20 of arc for no on my bank account se me ntua sika ne ntum nti me kotua me yire sika na tumu no na ne namfofo na omo ka ho no ese ene ese me kotua de ene omo bege nti me ntu omo nso sika nso ema omo na me tua omo nso sika ni pa 4 e kamere homa ne 5 na me tua omo ni sika egu company account nim bank no ma me pay in deposit slip na me de call office no so my official receipt I chese me tua sika no na me ye no so start process no June normal duration say by November omodo mbeko nti atwan ya by November no ya ntehwe ti somewhere October na me approach wo mo say ade amoye ye hu hwere na ade na eko stay na no mutimi mai mu ayo kan no mototo papa so nti later na me push ya no mo koma me some student ID na ya de year research for self school no mo so mape ama nurses for no ewo fa he ewo Canada school din de CIMT nti ya year research ni hwie ye no ma hu say course no mo de ama ema no ene course no mo ka so mo makoye no enye pepepe eye different course no mo ka che eye Canadian Nursing Review Program na course mo de ema na force mo so mo koye no so ye pre-med nurse pre-med ni different from Canadian Nursing Review Program no yeah pre-med ya keka na che se de adwuma no pre-med no akoye ze nka Ghana ha nka obi anko ye physician assistant e Ghana sa na omo de na akoye wo Canada ho ene man say no enye premier no mka say mo pe Canadian Nursing Program ene say sade a omunye bi na jese ko bi zukro mama ne nkwanta o mama ne nkwanta ene man say omunye bi to omunye bi no ena emana tu anamo ko office ho say omubaji omusika from November eno mo ye say omuntwen na omu date beba for biometric which is December na me ne man kasa ya say nipa ho adwuma de etoda we wo mto munya ntobase ne so mbetima ya adwuma na ene atwen ye December omantimi anye na January me ne man na call omu office ayewado ato Masarachi ye call ho ekoto omu general manager friend of Francis Asare je koto Asare no and Asare sign SRS or say your man up to January date beba near man up to January antehwe into February na ko say no e say o ma dada ya mana broso ntafe de ye sika e no mo an ye letter ye friend refund letter o mo tre applicant 5 on obi adin gu so no mo tre sika e wo ma o mo tua sika na maye e ma ye date kan ho na ya say afeed o ma ye ready so me refund on be refund which is November which is February no mo maye sa we no with date I be starting data e be end ni e twen ye e ma date ni na son ye date no son ya afeed o mo fa sika na mara afeed adane ade foforo kra mfasika ne mra adane adefo omo je penny so mbagi sika no om de be mamo omo ma letter omo ma mo letter afa kwa na sika no mka so bre manzo akoda ne boachi bidin enam se no we de ensi mitiri ma memfa mbra ha na memfa medamo na monka bi emaye ena me de asem ne bae ti me de asem ne bae me se mo so mu di akire bosu bia ma omo ye se yenkohia omo lawyers Emma me did see lawyers ne by Emma producer and shoot me any lawyers no ekohia ye omu hia ye efre man bi Emma man kra confirm ye say omunye bi o omu sika na ehia omo afedi ye ne ekoba yi na ne say sika no so mo beso betua o so mo beso mo fa ekwa bi so Emma sika ne hye se say no mo ye no kra wodwo no ho krompo a onti ase
Timi konkonde kote mu anse la koma send me letter. Say a sermons letter from High Court. Say omo asamame say me do omo abetena Sompa hasina magu o manima say etwantro ato omo so. O kan letter be say na letter ba bi no e pa kire. Say omo say mabetena hase etwantro ato omo so agu omo hu fi na omo ye responsible officers ni dem na mak kansem afa omo hu. Nti necessary baby asem no akodru eno no man so me echiwo onka ma wi ase nante dem kakra o omo woro o shirt e ba joy davi o ma otna ho kakra ma metna ho kakra ka frawate ba choyo wa kodru ho na unu freedom omo ma won ko de wo ko no kotonso aye ma won ko de ya chew to the how many hours here anumere no na omo mametre manu asem wiye no mo ko hotam be ko ho no ma no pa be 9 na free hotam ko ni mi free ho no ma anumere be 7 7:30 acho ka frawate bacho yo dia benni eno tia pese wi asema nyina tese Trinity of Ark or the Tarawa Media Sompa Asem Mpe Nipa akogina court. When the papa isu akogina court. Na me pese me buza wiasema nyina se wabebo dawuro ha. Na adwuma wabebo ho dawuro. Untumi enye ho adwuma mamamfo. Na wona wonya Sompa mu gidie. Dinisi ka brewo. Na fedie yesi yentumi no nya adwuma biem kura adwuma ko we kura de yeka advert ya be kura untuaka 21,000 Ghana cedi a okura ye meda woka ye mfa wonkoko tro enti bese wiase manyina tese Sompa Asem Mpe Nipa ye bonne sei masem tia wano omra samwa ofosho yancha yetifo ne yahwefo nyina na yanko enim ko so nan so yadadwo ada ka se ho nyo sa enua ya ma ya konso be ma ya ko sanu for sure on se de bia ya ka se obi obebi FM station na TV station bia no obi e se enye sebe ahotesem ene be ne ha enu ti se obi fi baabi ba no so opese wo gine mudi to opese obobo dawura ye come say obeso oye advert na oye adverta oye say o ton no ma no e wo TV no obi e wo chinchini pinchaye ehu no de sika ba beto wa de ni bi na saa de na obeto nso no say aduane ye dia na nonom de a food and transport nso agia tum do mo stamp na si so na just adimu obi na obebi FM station na TV station say obi de na de ba na wo pamono because one with the minimum America sa ahwe no bi kokase ana mo FM for ni TV for no so na mo jeje wo mo so muntie ne pa ebi a wo kasa no se won so bi adwuma bi na se wo pese wo ye bibi na de ba ye mpam wa ye mpam nipa ne mom ye hwe wo nipa kro na wo ba no ade na wo de ba no susu se emfa susu mo ni bi ma onyonko eno nti na ye ne Asem Mpe Nipa yete ya wo muntie ne pa ahwe no bi be kasa ko as a point we me de sa eno nti ne yete ya se ka obi be kasa o sabe ye ne wa iti na ma be kai ne fa ko ba bi foforo atam so ko station bi aza no mo ye no nkofo de no mo na wa ye ntimi nko masam ye de ya so afran mo swan ye beka enu nti ne wa church of aki ye ni mu ni problem mo ba ye mo fe wo so ye nka se mo fo bi anko abrochire dawo mimi mo de metima ka because me hu se obi atena plem but mo bobo ma ni hu dawo FM station so Asem Mpe Nipa obi e no ye ton vrama kwa bi so ye ton vrama eti so obi ba na so beton ne normal wa ha sabi ye mpam no na mom san koye dia obi a ye reject obi a wa fidie we so ono so betima beka because Ghana constitution no ebi a papa yi ontimi nko court anko kana sem ebi a papa yi ontimi nko ahemfie enenya no ma bia so na betimi dia kwa ahemfie na mo ade a ye ne ha
say we are buying some say bibi how de beka kire yen emmom sanka brantie beka yi na yentua na mon ye ne obi ani nkomo na ye de na betra fidie so na ya se company di dabi megidi ye se company nipa esika kofa no so amofa na ye boni din sai saga na asare no wo buy office ya na ye betra se mekai amo no abagi tumu anyo mo nanka mo se sika no mo te se obi a each person be 100 million titi sika no wo mo a mo fa nipa ne nkwa aburochire won na mu afede ko wi anse se mo se sika na ya betua no mo nya bie because wo mo ka se mo nya bie mo so a ye wo ka se be say breach of contract because mo ka che mo say I do no fabu na se mo bu mo epre ahye mo bo ofoso be ma so do obi be kokoto a nipa seven pre wode be kokoto no wonim nam na sam ka wonim na dwuma na de ne kokoto a wode se gu ni ti se buebuebue trinity of ark enem ya sosom so ache ya krokrom abrantie ba betra ye ne kasa onso ne kasa omopo mu ntwa ntwa so se ye ne omo mfra omo ene o metra office kwakuma me nwura mu hakakra lawyer omokobo ye ku adu kire no say ni ye ni nkosia sanete lawyer na kura se mon krata nkasa amode ma wo na eye fake afede baby na ye ne namfo ya dance ni ne lawyer namfo baby lawyers ye nim enkomo e wo lawyer mu ana lawyer mo adwuma no nya kan wasem che na fan case but your lawyer bi wo be catch us no asem wo masa ye mfre wo mo ye ne wo mo ntrase your lawyer bi wo obi apeska de no fosuo se seb wote sa asem ne de akrokro madui na wo abrante ya obeta afi de frɛ wo so wa resign fra adwuma nim mi wa so problem da ho no ye nka ho asem nwie wo se ma resign Osei wa resign wo se ma resign fra adwuma na tefo nteni yo nam so asika ne kodi ho no wo sa atreka ne de wo se ma resign na sa ne kan de nka ko bank na sika guwa nanka watam anase ubibi adwuma o bank ho na nka asese sika de amount ya twe ne ye wo se ma resign na ka ya ja na maneko asem wei wo de kopo yi nam Ghana ha anene nam sa na fedi aka dia kodu ni se ya bomo a momfa ni die ese efata mayen eti se bia ye program en kwanchan ba bia anase ye register anase ye nyi ye ntumu a ene sa lawyer ne sabin prejudice akwa no trinity fo no omo meka nkire se ye ya mfra wo mo da omo nim kura se ya fra wo mo da ene ye wisu case na do we be kanche na ye zanki ya ja asam neka dabi ye be kwa anim akopem time ye nwien obenya ne fa hodi na anu a ye chi ne kotu mu no e ma ne chi ne man de mblemu omo because Ghana dey sa enam nsa so na sika kodi usam ekodi baabi a na ye hwe na ehu a ye so na mede sika ma na me ya chi sebi obi abrant on so obi abusu ya wo you obi family man ya sebi prejudice on so wo yire some so me dey responsible for him and na so wo yire ene ma a wa sebi obo ma koma enso ma besia achina tum hweta ma de chine ta ma ebe no kwaku ya seminar na say born in this enti ya sra manfo sa asem ye kan no se anya hu bibia na ye gu sa trinity fo na nimu asia wo mu tie o mu kanche mu amutie nso amokoka no ye obibia record mu nkoka nche o mu se ye boni aya ye nani enti so obi ju obi siga na se che ye ka na so se ma resent abrant en kana no ntum no no mu nkodi abene nkodam na mo gi sika sa sika na mo je na wan ya ka mo se court and Ghana dia ba no court me ka sa se moyi a me de ma se ba wiye obi bia wudi obi asa na wo ka obi asem no ti asem ni mu yie na wo ka asem ni kodu baabi seven prejudice se etufu wo dem na wantia etia monten eti trinity for ye no mo kan wo dem so mo nya sotie ehu abrante mobo enya po eni asisi sem na mo sisi emai ni abrante ya enkasa be kan dem enkani kwase nkomokro mani pie ane ye travel to bebre ni anwumako bebre a wo masem timi ba eba ne atrase wo dem ne akane de yi ato aye ba mo dem wo twe yesai na wo pese wo gyanan eye bebre ba ofurudua enti o ma furudua na apete so mo so mo de yakokoto ya tiase ne mo nkrata e kire sa branti enti de abranti abetra ebia na ono wo moka ana won fa sika bia nkomo mo so de sika komo ma my friend say receipt bibia e wo sa sika na wan na minim se ye ba kwa judge papa a ono so be kwa asem nim na se wo a wo gina wo anya wo ne wabie company
ɛna wo faase bi ana wo nua bi etu kwa na wo yi ubotom sika ɛde man na connection ma bi di sika na ana company bi agi sika na dia wo a wo de ko Trinity pani no wo abɛyɛ wo de okay ena futu sema kamede bro no ka unnim mu tuni to fa kefo na kina futu sema yomo dia ambre watia Ofoso Bema medase I quote any idiot can go to court. Asie dunkatia ne kan ye. Era asie dunkatia ena asie dunkatia ne kan ye. Any idiot can go to court. Na Ofoso Bema one more friend no say oma mekirechire mu na asem na walk no saying ena opese wo kire. O say ni nyina da ekowie e wo judge nsem because judge ena bebua say asem na ye de aba no a nonsense case and I say a case ya a ye papa was a jitum so Asem Mpe Nipa say oba hasenum na se kan wasem na sa wo hwe na sa obonyo so a any idiot can go to court and court no so no enipa ne go ho piem panyin na obetena asem no so no say otie nsem ni nyina awie na so no so jitum say we say ye case fine case that is said the lawyers no eya wonom no nyo bi na tua mo kente no wo pe wakatua e de afiri wan kasa obotom no na ombeji case na tena ho na e honde de emre ene nkrabia ene Ofoso Bema e bekire Ofoso Bema ene enipa dodo na afenfan ba ho rough eya na wonti ase woku obi ayi ase anasa okọ ba bi efunda ho na se bi amanfo esu a eto da bia ya na nke hu behia se bisa ne se enipa semesi anase wo benten na setena ne na brabo ya na wo bo e woni wiase no sen na na setie na woni nipa nyina atene ye anase sen na na brabo no ene emesi ko e woni nipa ne nipa ntem na wote we wiase wo we no Ofoso Bema mesi ni mo entimi wo a etete won toma sa wo mo ni etipi nso so a wo ma abo aponche achi na se wo kasa wo de eni ha na ekwa penkense mefie Ofoso Bema enye you already ono akasa no ha na ni ene oda ni buo mu woni fie wonti no wo ye de na de eni ha ya de akwa akoma no Ofoso Bema I rest my case by ending say any idiot can go to court ya ready see ate ha say nom ye ka ensam we betimi aboa ama eniema timi akoye wo asetene mu ya ma wo bi emfa sompedin enkodi sabi nkwasi asem bi na wo fa ho ntansa ne eho ensonson wa bi emembata ye ho Ofoso Bema ya ye te ase no mu na ye adwuma no panyi kura wo bi adwuma no ne hu ni asem onya ne hu fi wo abonten ena ya be ye adwuma wo no so oyene yene wo fi se bia ma bedi duatam anase ma be ye ni enso ade ni niema bi ade a kire wo abonten a ahaya na metianke ya bia ho na obetimi afre bia suba boni a wo da na di won chenie wo ba radio so bia yo ho te so ho ti ni me ba cho obetimi afre no waka yet I can say 100% but ade abukata kwan so saba hu sa ade we pa ade mi ye enya ade ya mi chinchi mi nua saji enya ade ya me dia po kwan so ene jase mranda kwan so ejiji wo bi ade enya so no na me dia je mi wian ma sa tena asenum na ma ba be ka se re no wan chinchi mu nua sa anyi ni sika na ase ni bibi Ofoso Bema ewiase boni bekum bonefo na apart from court no Ofoso Bema dada bia meka me so Nyankopon ya boss no ni asase ni mu ade nyina no wo hwa ma nyina enipa su ni bai bia de dada di wo asase so no wo hwa no no ni temu afo panyin vengeance is upon the Lord but I told bia Nyankopon nam nipa so na ye bibi de ma yo Ofoso Bema I swear to God Asem we say obi a wo betina Asem we say mu lawyer bia obedi asem ye chi wa hu nyansa na wa ma magi tapes ahodo de recordings ahodo na wa kasa wo hwe na wahu asem na sɛ de sitie no wode ntro ne na da bi wramu na ye kasa bia enokre bia na sa tro de nokre etimi se propaganda asem bia la etimi be wra asem we se Ofoso Bema na so oje 10 pesos crampodi no be twa ntro e wode so kokot no mode kwa no Ofoso Bema I swear to God baby nipa no be da no wompe de ti ameka sa no nim ba bia me na agina Ofoso Bema ye nya so fo mpanyimfo de mpanyimfo bia wo mo ma ye koso wonu ma frame ya no Ofoso Bema wonu se nkwase asem na doso it's high time ma ye be kanya asem e de a kire nipa ma na to ne tiri mu na ti wiase na so say wo be ya you robbing Peter to pay Paul wo yire obu oba kwa homa wono so wo yire obo ne ma ene na yire akwa homa na ne dia kakra ya opese ode bobra no wo be chinchim ne nsa wo wi akotena soro no aye ye odi sika na ye no asa be ka se nkwase ampafo
ena mo bra eso so no wo de ye die kwan so na wo de wonam no wo de atro ene na adasem ene e bia po kwan so na chinchim obi nsa wo de akodro ye wi ane asaka se mo amofo mo bra no of also be ma me say asem way any idiot can go to court go to court, we don't care enipa na guo na nipa na wo sa court na ye de kono so no asem me say do betre mu bia wan kan ye of also be ma ye ne de say the first one na ye de befa from a side time be ma nipa jai sabi e kwase asem bia ya wo mu die no wonum dia ehunu asem na eba ye tie se ne ye ni mojomojo o hwe be ka se bia ye hwe dan nyini ye e na nkwada e na muguma ni mu ase mo betra of also be me se me hu obi ni shuwa wo de betra wo office ya se num o ba se num be ya advert ni ye humo what am I say mo na fo mo amofo gotoko e kwa mo office wo nyina no ye hum ye ni tua mo maybe was wa resign na da na ka asem ye ya was wa resign no manager no wonu ya na no ho ya mesere wo resign na ma ho na abetua sika no wonu was Mr. Atari no resign na ma ho na abetua sika no ye ni obi a yakodi sika do krampo afri ni wo se yen ye ka se etu anamon e do obi adi animo ama no wa ditre no na no na se sana no se wo mu ni ye ko mo akodi sika no no ncha na ebedi nkan yakọ first enti so onim wo a won hwe na ni nuanum pipi fimfam da ho ena wonum de dasamampo mu wonum aye ankonam na wase wode na da kwan so na se wanye zakios na wanye no ho amfa ni pakro ni sika asa ma no a de ebebe chiro for so bema ye hunahuna obi a wa hasen but me say any idiot can go to court. It's high time ye be kire ni pa bi nyansa amoma hu sampa dwumadie na ye die no kada cho bema e na fiti ase na ofiti ase so wafa kwase asem e na hya ase ye fa kwase asem so bia da enwie we e wo dwumadie we se so nti no court when dey kwa ye be respond adom ga se emra court no we will go there dey be se bia no so dey be kwa ba bia no so no emu ama ne body ba be se etiefo ne ahwefo me das okay ye ko pa mizo ni bi emfampa ye num mizo drink 22 of aki omuni na imak omasa ko bia imak travel and yawo yi your friend is saying kaswa so bi wo ho okay kaswa enkran ayi kepko so your friend say no wa wutu senya epotem o kaswa wonu mako bia imak bi wo ho Joyce tell me that what ya da ye no so mama so tey last year transfer no eti imak travel and tour services said then any Trinity of Arc Limited Company mpacho hu omo adwane wo mu yes aka bi obai dia na yes an zaka na visa ai dia hu ne dia so ate na ne di hu adanse bia ba wi ani me say hu omo adwane hu wonu mo adwane for sika nkonkoma wo me fi say wo mu di bia di ma ya wo mu ho na sofo wakwa twene da bon precho say ya nche na akodi yi sales be awes ya nche ko tra kan te cha ya che o masa oye dan ya cho the force le shirt no ma anwro police for no mu hu say ensam na nyi ono a asem na be fole no funtum wo sa batatwene nya ne mfonso obi amani esa kafra wate bia be fa ya go promise drink no and 5G mezano be amanfo anije ho pa na Cultures Marketing Agency and the mizu 5G meza e dia badwa so na mizu no amanfo ni je ho se de meka no enkoda no multifruit no omoni je ho pa mom kala no e kama na 5G meza no mema no kire se omo no ma ho den ekosoro pa orofo ye kopebi ne fa hye fridge mi ahoho no ye fa sefo omo na eno mame amankroma ene kan ye menana o se ne be sefo eno e mizu 5G meza na obinya bi go fridge mu ababo apa aponto ne abadi nto no nyina no ye kopebi o pe ne dodom ato no atemfa so a na wafre za akrofo ambabo mu de manager Daniel e wo 21st Kenekajwa overseas ye ko ho ibenya bi because supermarket abawazita se wa na manye post office cha na mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University na Sachi Enterprise was for me to via pick up park no na edi ehwe no 0246270221 ye ko pebi kwa company limited wa poema temu Eastern region ibenya mizu 5G miza KF Kinju Enterprise was so me ya oni ndom hotel no ene di ehwe ni mo pa mango abro sana se ye ko ho ibenya bi ebeboa papa or for 21st clinic of the moment or for sciatica no one yes ya de no na ye free Europe no se ye ko South Africa na sabre no ye de to no eko
orofo adehye wo South Africa siatica eku wo mo ntumi nya adwuma nyina no ye ba ho ye the 21st Kennedy no bi ba ho bebo apa orofo yenko ne ko buku appointment no so wo South Africa jimawi bebo apa buku appointment no we are coming to your doorsteps wano abubu ano pe ba betu yade na se ne de ama 0244915116 0244915516 na yenko South Africa ikutu yade na se bebo apa papa orofo na uba Ghana ha so 21st Kennedy ko di ahimpa na eso sisi efa osirimu no yebetu yade na se na yede ama orofo yebeko Johannesburg Switzerland and Zimbabwe yebeko ho nyina Ghana ade se nyina no mo kama komanto yem 0540311311 0540311311 Ghana ha nyina no orofo 15 branches and wa ho ye 21st Kennedy no siatica ya no etu ase na yede ama Express Group ayadwuma ko bia odini huni ode amafo ko aburuchiri se dawuru ayeboyi Express Group wantimi amfa amanfo ankwa aburuchira memeba bedawoka na Express Group onyene ho asa onguni ho ni masa the credibility no ewo soro pa Canada US UK anasa Switzerland Germany Italy Express Group odobeko orofo se okosuan de Express Group ko waten kama koma to yempa na Express Group be hunu kuma se Accra Tama Isle go takrade sunyane tamale bebiani Express Group obebo apapa 0249000448 0249000448 odofo yeko na ebibia anye kama ewe yakontusem Express Group obebo apa Christ Inspired Ministry a prophetess Abigail Santoa sokoba payu eho na mamami wo na woso me kancho se nyame de ache ne kwa enu to odi be chokwa counseling ba onyo hwe orofo ye kosokoba payu padia ade bi adani konwia dawso na akoye yade akoye sikasem ayesese awade no nyina enkoyie prophetess Abigail Santoa na mekamfo na mede ama orofo yenko hwele wose kwasi ada som no se wani je ho na ose obaba me asoma bra me nso wate na eduru Tuesday so brother no counseling Wednesday so ojesom deliverance no obejopa if you na so oya asode osime nka che ose bra yensom na dam wo nyina no anopa no nkron donku brim eno de nyina ba wiye ose Yesu nti mesaye nkunim defo 0243263899 0243263899 prophetess Abigail Santoa ena se menka sa se we enfanchiro orofo yade wo wiase o metaka sa se me ama me ne wan se yade nipa binya so yade kro ya ene to orofo koko no pomapoma otu koko no epomapoma to enti ama wan kasa kra no ontimi ntanse ye duru ba bia tu so ni so yusi duru ba bia dwade a na honam yo hene e koko no orofo yenko ni ko pedu papa wachi adura meton ama na anwumre 3 Herbal Center du papa ba bi ode abadwa so 3 cook capsules cook master eno do for me kan for na me ma yenko ni ko tobi e wo kolinaka ba dani heba misty heba happy dark yenko tobi e bebo e pa 0546107107 0546107107 over the counter munyina no mo fa number ya mo ko tobi na mo ko ton na ente emfaso emfama e bebo pa 3 cook capsules cook master na mekamfo na mdiamo delicious anchor wozo be ma radin nipa bi otie na onye obi akese na machiago so mahena na akwasi bosompra otumfo betwani no yewura opunso otumfo setu onkwaso ohene ba bia wo bia ni waso ye ochiwa na enhira na yesterday ama edini ya Kingsley Gwakubu at Nation Sanka of Bishop Lumba na obi anim ohene yere ka asiedun katia court bi say any idiot can go to court brofokasa omo ayakasa chiro mo nimre gina so yetwi for omufura bibire mu mamu heya tu be kirase ni chema mo matia na kakra ye kanya se kwase bi atimi kwa asem dibia ebi na asi anumre na ase kire no kwase bi atimi kwa asem dibia na yede to nche na nye so trinity fo ne pese edi o matam bible di ka ka to bi ko ni se wiase abrabo aye bo ne dane se bo enkwasiafo beba wiase nyame obo ni wiase ko anim in Proverbs chapter 18 verses 2 no waka
was wo nipa kwase bia woni hunumumu anika na emom so obeda na koma edi nkoa enti utie ni se wi a afi no watie nkomo a yedi nyina ne actor Trinity fui act no na abekire se na Awurade Asem Okan Proverbs 18 no Trinity of act manager no da no okwase a asi Awurade Asem so ntiene Awurade wo soro bo hu se wo baba ako a oye kwase a wabi adwuma a friend Trinity of art unim nyansa ni ntima meka se nyina ofosu ene sei waji obi sika esi medu betu kwan meto ama meya ama mefa ama ebia wo gidie se okoye de be ma okoye amfa ama abeka etimi tu nipa bia nke no nke nkwan wo ho ene nipa ne dia ba betu nkofo bia nim eya ampa waye ukon court koye den obi akomenji ahimvie ze yewura ino velumbe kasa wabomdua ya tonsa fra misum nim se mabodua no ba me se wakota ne himi image o menjia minim nyanza na magimi ye kaso obi atane shi image ya brofo kasa se na oti ase so obi agu udini amaso onipadua ho fi enti ansa ne kaso obi agu onipadua ho fi no wonye ade ne nipa koro ne se waye ne ntutra manzanti te fidie so boda hura akire wiase nyina ze ade se na woye no wa ni kian anton ho anchen wiase ana anya yie ana obi abeka se wo boa wondimi nye na woton ho ama wiase na freezer diga na baba die no so de minua no mienu ko mo na se mame ango ga zo atane shi me ana no ngode ye kokot ya na niam bi wo nipa bibini wo ya to obo kofie go ebu yetimi wo no mani nyini ba no wagimi eye wiase edim teacher bi wanya ne ba bi ko ne brofo no otaka o say a fool at 18 is a fool indeed se wo ba efi ne mo frase no okoso ye jimi fo sa we akwati de wagimi o akwati de wagimi o no ma jimi no obedi be 10 11 years etiko ba jimi ya be nya nipa sunsunso no odi 18 kura da so wom unya hu so obedi 18 wagimi pe ye freni jimi no start go rechi o ye dey say jimi ya de freni nkura be nya agudie de abe jimi go 18 de no aye mature da sa na ma no wonya biem ani na nyini enti woko nanimu ano no enti anamo amatu ne nei a wo akọ hu court papa yi no wo kan wakokan ade no wakoka kire court ne se wogu din hu fi agu adwuma hu fi ade a wonye no wakokan ato so o receive so acha so discount eno no be kan ha waya na wonye edu fi so wakokan say no a the pressure abreye e go through court wa ye nkotu ni a wakan ye ni entie ni yeso ye kan o mbejeli se ene Sompa Asem Mpe Nipa fu nyina munkom 2 weeks sa na ye koka ne ho e ho nam sin buagimi no edigwa nyina wo hunu se gimi bi 2 sa na wakofie ma de mo akọ she business bim etomre bia be ma wagimi akoba ogwaje adwenkyere mama wo me obra me ho watete me adrum bembenso bi but me na mangum nkomodie mo bi e kan se magimi ma ya de bi me ntiase mbezem kokot me nya ne dai anka ma me atu ze kwadwe jagimi no court no emwa from no mo nkasa ombeti ase mo moda odi otua nka kra de ubi okay onso ma me advice no de nyansa wo mche wa ba ma wana mo akutu ye mediki aka akire ne se opasumdia akurase maka maanwe enti no ntumidika no no ansa ko kan chonso ade no kwa type me hunu ni am na me kan wonyi pipa foforo no me pa de no pumasi bi na ne beboa no na ne oye no nyansa nim enim faso obi ade ma no na ye ka obi atane shi obi image a Sompa Jumakasi wagu ye nim ase papa ga so we sofo uyi sofo ni firi wa we well educated edu fi sanka unyansa be na betuma komisi papa ya mana ko tems ka age ngofo de abeka ho na mu made e BT papa ne se obo advert wo Sompa miti ofosu miti omna samwa miti ovelumba omo pa de omo nhwam obi sa omo mo abonten sa no mentality ne ye ene odimirika na wia ono knowledge ekura no na otam se ska age ngofo so de bere wo odi anim guase we ya bere yen ye mu mfa unko court osade ye ka wo de ye ka 21,000 Ghana cedi advert obebo e kro de ye ka wasa asan ye hu mu maduru court akotire ne tenten se o ma tane shi mi image mi de da me ka che free de ka se mi mo mpa ye pa man da se ye di asem we na akwa we sin dadam wa blabom bi ma wo hia kra kwaku a won sere no wo hia bonsamfo na won sere no men sere mpa bo pa man da me ka se wo fa ase no won tiase ade we ne ba mi na hu so timi sin dadam ye se obi abobra wa ye ya wo hia kra kwaku a won sere ni firi se wo ye bofo sa ankofo na urade mpo masem
nipa no anim se bone nie no ofo so asa ma bone na ye no kore say nipa no e dangerous unhunu a no hwe na brabo yi na sankofo no awurade mpe o masem enduo nsu nyansa no ntu ama mo ese fata na fe no wo bobra wo yere wo ma nkofa amane bi ama ho ya ka achew trinity wo maame o papa o fa aso mo nte kira ya asem ansa na ebi o mo wana mo bi o matu samne na ya ka wie edi ebe se abusuan no so ti a nkomo na ne ache mu hunu se mo bayi wadi nze mu hunu na friends e kwa ma ata o ze kwa mena tawia edi ni ayo koso na waje obi sika no o sa de ne gobede ai ni wonsu anyansa ansa na ya asem da bia me gaze asumdie kura nipa no wonyanya problem a wo hunzo mfaso unless wakwa amaniem no wontimi ntwa ne ho nansa no se ei sa de ne efre na asumdie no uni sika kura na wo bia ehun hia wonyanya nsafo na asumdie mra na masre sofo so akakakra kire no etom da bi no obi si na duane yede na okope bia ka ha yemfi adamfo nko ko ka bi hwe hunu se yede na hunu se nipa kura ne yemu nyanyono wodi obi ko be mani bi adi ansa na wakofiro obi sa mpa me ya danse me nka hwe kro ma me di meye etu so kwa wo be me onzo nyango hunu ne wo mu no asesa nkofo gidi asem ene hwe ni gwase om dia brewo ene bra wa fam even tarnishing of image grad bia ye papa ye wo no up to ne bi kra police station nsi wo da obekwa no ogobe obi ono kra konfa nkoko but wo watimi de na kwotena wo hunti watima kwotena ama ne yiri wo fie onim se ye chi mikunu afa ne ye gya ne ma ayem hyehyɛ ade beto om so dada pie se me kɔ Sompa dada we ye se ya kye no central hwa ayem hyehyɛ beba ne fie se ne maame wo pressure unim ya wakɔ so wo sese bengani na ogina obeka kyerɛ se betafrache ye na ko na court no se be ye bonkuru ho ye nyina ye nwale amana na asi dan asi wo ene nkonwa bi wo ye kogire me yedi ye ho nkomo wo di anya da na asem to wo we no pressure be na wo di paswa wo be ka we ya enu di enkia no ntuma na asi enu machine no wo kwa adua no mabobo ene gina na maame ba kwa wasua de na otimi na obuza se papa esi wo bunu kwase ete sei na machima chance wo ye se ntina bunu kwase a na wa chese ne wa anya ne ye pan 2 weeks we ya asem we ni bebe suro se wa be ka we ntino ye nka ne ye beze ye ka kire won kire wana ne ye ka chense won sua nyansa ntua na mopa na e ka ba ye de anobrebre ene tua nti awurade asem se anobrebre ma ba ato wo de ase na abufuo ye ka ne se anodene sanka abufuo nti no asem si a wo de wano brebre wa wo sa atofo mboko na asundua ba danse wo de anodendene ebe sanka nipa abufuo na ankofa mfaso bi ama ye koso so boda wuro ne kire mo se wo ti bibia tre unya tre ebi kwa na ye ka tre ye mfa wo go tre anka tre ye trinity ntunya ti kompele bia so oboda wuro no start tre unya hunu tre no anya tre no wo kan trinity hweye ya konto ngu a hweye no munya nipa bia sabi papa bese wonya yi ne yadina pepa to unu ne sa no na asumdie mra kroma nyina ofozu okay eno tianka che trinity of akefo ne say yes Sompa Asem Mpe Nipa e bone ne say die be bone pa ne yaye say ye boda wuru amam na obenya nipa do mo tu kwai fine afa kura de wantumi amfa nipa na anko ba bia mantama boa ho ne san eno osimo nkwa gimisika mame enya se krache fasika no bra eti yen ye bone pa ze base wiase manyina teze ye bone nse ya wantumi amfa nipa na anko wa bra ye boda wuru amaw adwumakuo we kura wo de ye ka trinity of akome won fa etotobo ma pa akeso said the nations are kan ye no eyin konwa ene wo court ho ye kwa ne nyina yakotena se ne yakodie ho nkomo eno ntino pm ote adwamu no so betime hwe trinity of akaka che ne se amanfo sika waje wantumi amfa wo mo anko akwantuom na empokura no ye bohu dawuro na ye kwa terminate contract say osisi amanfo dia Sompa Asem Mpe Nipa ana tara 1 million ye ntumi na onya adwuma biem ye kwa wo de ka ye bone ne sei fasika na bra ompeso beti ase ye kwa computer so dwadi aba ye ba ye bibia homa no trinity of fact Sompa Asem Mpe Nipa ana se Sompa e de be bone pa na ye enkrofo di ye kokotro na pa kwantu atu a iduru ba bia no obusamiye Trinity no kra no eye 3 persons in one God a Roman for yidie sa Trinity no kra no wo good Trinity na animu ase the word Trinity no ene Nyankopon animu ase
Yanko computer so dwe emrasisi. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Cinema no to ba me tini kura so wa ayo senior me ade adank ba product am me ti de bia me na no mu no chef dank ba product we dank extra we wono ma wa ho tutu ni na e be jai senior na me sisi ni nso me sisi o e na o se no problem there senior o se dank okay so wonum dank okay okay sisi ya we ni na e be jai sa we dey ya me sha mo njo ba friend dank ba tonic woni ma bi mi pa na se na mtumi ndi na mtumi dan so mi ni ebi no me no o chale me taibo pa sa si a dan fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na mo ja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntana se na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madam ho si na fifi ti as that team boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara woni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebye die nkrato yi ato Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550-19-15-14 Precare natural powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Okay, ya kwa yanim. Aya trinity of fact apoa wo bo amanfo. Ene yesi entiase. Ya gisika no. Oso de ekokot. So obitua. Se ontua. Be se wiasema nyina hu se yen yankasa Sompa Asem Mpe Nipa ibon ne se. 0548931931 0548931931 0550551931 and me mano and 931 so mudi ayimidin 931 yen ko homa so hello good evening for majo so katache baby afrefri udin antacha me ka free kono yenti o Asem Mpe Nipa ya asem ni ye kodai ka na pacho amakana no prepare radinsia mo de kan na isia motive for ni ma chefo so ni na o senka na kupon eya domain mo so see for e wo mai ye be ya brilliant na ni do an afonia ko for o ma me fra ama ya de bia ye mo radinsia mo pa Zimitin man dano wano mo umpateko.
or the young woman a flower, and no one was Yami of Hatasron. So that it are come over and on the then come on the moon. Okay. Hello. Hello, good evening. My Joseph Katache, baby, I'm free. But if you see a friend fire. Yentio. Okay. I created one of you. Last year, I was music from General Town. Later, I'm not going on Kanya or many music about me, ain't you know? More you go for an animal here. What do I go on Kanya and say? I know more on Kanya, but I share Momokola. So, Oblad on your way court to 7 and your court, the man. Our mum na dear cocoa to say, I didn't see any down mocha. You go many mercy. Okay. The coffee swap. The Panama seen so my way, you know. We seen the so. And my many year. I'm a friend of my child, man. She has here. And I want the Missika Mammy. Usika send a cody home the man war 200 million. 20 times. Okay, Tom do Matria Kaon. I try. Okay, and you do 3 years. We did 2 billion here, Chilo, Nessie Fosico. 2.4 billion. Man, Nessie for my year, Juma Bre, 10 qua. This is car brew. And the other crowd in you 3 years. Hello. 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 Baby, I'm free with Dean. The lady was in 50 corner Franco. Okay, yentio. Who's the woman I be free? I asked some more. She, or my number, or my say, when you book at I had been so baby, say, and call for a didn't go for Pessica with that normal team and other part of the back. But give you so as the one who is a man, Pradia Command, or that's no man, so what? And they say that the Almighty say, okay, I'm better, and come on, and then with my family. Okay, hello. 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 Baby, I'm free with Dean. Okay, Auntie Martha, ain't you? Hello. Meet you, pa. I try free TV no one, and I'm man, yes, I know. Ain't you? Omo yes I know the nkofo ma ko ku baby me pa cho ma so ye fi ho omo to nkofo sika sana omo kwa ko ku baby omo dani ni part so no okay so omo dani ni part so okay hello. Hello? Hello? Oh, hello? 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 What's the man can? Jinaye. Baby, I'm free with you. Hello? Yes, you. Hello? Yes, you. Yeah. Hello? Oh. Yeah, I'm in TV. Hello? Yes, I need a break. Oh. Hello? 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 Baby, I'm free with you. Hello? What is happening? Hello? What the man can? Yes, you. Hello? Yes, you. Hello? I ever say more fra, mon chum on free TV no, and answer more low volume no, ever boapa. Hello? Bonjour. Yay. On va calling today. We want to go say. Yentio Colizo. Maybe you throw back in the bonjour.
ya no wo no we po ma sam tin tene many aji bruta of so ne and any place ya me hu mu of lumba no be trebu e no mu hu di se no me buta e ba ko pa ni me hu bi so lumba peseka esi ma no ti ke ma hu ni ye ko mu hu ni ye ma o si no wu twam bu sen boys na ni glass e ma me na di bi am frɛ no se no fa ati mo bu sen me hu no many aji okay o tu ko tu ya ye ni na di pa ni ko kasa ati ake por mundo go mu ne mo ye mo ata ti mai bishop ne mi tirao Hello ni ya ne na office ho sufa no pa kosi anyumre ansa no mo sha asefe o mu tietia den kakran so skara ko mu tia wie no ma hye no ndi baba mo aye na sa ankrofo ne de o mu kuni pa wo kuro mu ha pa na mi tirao okay hello. Hello, good evening. Majo so katachi baby afrefre udi. Ale pa so me free and my father so. Okay, yetio. Because so na enkrofo no anibia omodo mo kokot no. Omo tena ase gine ho de. Na me de mentumi nkyere. Enkwasa sempa no mo no omo kam no so chen Sompa na. Na so mo bo apo aji odisika. Na wanya bwapo mo so mo ka o ma sam amanita no mo trampo mo so de Sompa na mo de atan court ebe mo so ka mo apan mo no ka mo ka Bible say bono fo ru o bo ni ya me ka mo nyameti ase ye for frɛ no nyina ensia eno ti no Sompa Asem Mpe Nipa ye bone ne sei na ye kopie mo court eno ti ye kokoto a de besi bia no e mamo aso nsi e wotunity of ake ho akanto kwa chene woni mu a opon ko resign yin kwampa be fa so na ontua omo odom ka na amanfo kra so ade report ba o omo bebrebe amo ya jio musika opportunity of ake nsam no bebrebe na omo do omo nsam oba free chira kwa sakrofo nyina be mo mabeta fidie so ye be da aka tiya ko to gba haba ke ka so ye mra sisia na opportunity of ake fonde enomu ni asam ka azigblibo sunkalu kagoka tugba haba keke bambo asem o ye ka bambo asem a tugbe haba keke orofo ya gbo ho ban wate na ewiase ankasa ni nipa nye bambo kase pa a obetumi anya tugba haba keke nsa no haban eno otieu onye sika dro ontwa mojawo yekutugu haban keke asoye na ukohwa na de me dense tugwese ya fanadamfo ebeboa wo yekoboye ho bai tugwe memo akwaba yo pirikesi me paucho mamajo ajoso mo ho ye die kama yo ede amiase ogwadjuma no so kakra kama yo ede amiase yeso eguso tugwe asoye te sei oh ye hoboko yo boko boni bi anye den ensiye dia wo muni se nkrofo a omu o problem kakra no obi a opese obe famadamfo bia no mesu meka ho a metumi bua nkrofo a etumi yiye ti awiase dia wo beba ukua na wo mame be den obewo na wo beba ati wo betramu na ube bobra wuku atumi yede atumi transi ti michiatie foni na togwa dama mi bi freme se ote wonka ewo abra me ni udi nkomo na ne sikasem nye enu akiri kura no na ne bantumi nante oba enwoma yiyama no na ofreme na anika na aya hosepe mami bi abo aso yesa abra na ne ba intumi nante ya na tamu na obae no na mewo bini nti obae no na omu abomamane na me shoke omu twemi nti mi akasa me bae no na metumi frɛ no na otumi bae on se ya penisi no ya na ye kita secret
nti yenti se asofofo sebi ukosa obi yare na yebefa camera ade to anipa no so ubaye no etisen se na sebi anipa otomi fa ne how ade bro no na yebetumi atwa ne photo ade fa baby ade ye ne sa so ati dem kan because for ye ya penifo nti maame no so no ye no akasa ne maame ene yakoda no sa nti ni maame kasae oba no ne ba no sa no no akasa ne maame ena otumi yakoda no sa no nti on se eya na metumi ka bibi se sojafo na edu baby na se oyi soja tade de tu ho a na se o shatade fufu kura na se o nantia wo hu a wo be hu se we wade soja soja ne so nti esu polisifo ne hu kwan no soso nti sese no eya na anipa bebre ababe sei adwuma no nti mana yankasa yenemfo mu ayenem adwuma na nkasa kasa no omo sei yedi isan se mi sei mi fa adwuma bia ka madwuma no ho mi fa adwuma bia ka madwuma no ho mi ye kapintani mi ye we nso no sese obi ye doctor krapo ana etumi kase ubra so adwuma no ye betumi aye so asofo otomedi akuko otomedi anyama bebredi ya adwuma ama nipa ne ade ntino eya na mi togbe ha man keke edu baby a na metumi kase sebi weni ji car bi huna se ukoto na se de obetumi drive car no enye car ora na oton car no ma wo no enye no na ezan den atre no se drive no se nti obetumi atumnika obetumi akọ di car no di ya problem a emfa obi a ho isan se una wo problem na problem na ekita wo no baby a wakasa wo beko eni anipa kunu na wo kọ ne ho no enu ena wo betumi ade ahwe no hu ena sebi Ghana ha no eya na bibi wo ho na yemi wanwa isan se anipa ba wo ho a eya na omupe fichiri ana se omupe se obefa bread adi danesi kan ana se obefa akoko di dania ponchi mi to be amekeke mi so mi yesa nyama no mi yesa de no kra mi nimu se yakupon emba obi kwa nti wo foso na se wo fa madamfo a wo ye obadia wasetam be yeye wo ye be ma nsusu a wasetam be yeye isan se ye problem na e wa wo yase ni ina no wo ye be ma na se wo ba wo yase a sebi unantini ina no wadwuma de seye no undwene hu anase wadwuma nseye kurapo a se de sika to me ba usamo no susu undwene hu so atire me kanu nti apenifu ka me bi se wudi bibi na se ye de a eya wudi di kakra de na wajai enye sa de wudi di dodo a ebe hawo nti tiefo ni na no medi ye fra me togbe ahamban keke unimu se yare no ye hospital afako hospital but eba sunsun kwan no so beifo kwan no so fa bre togbe ahamban keke wakasa be ho say yes papa and dafom nti sebi o ya ne pana o family di agro kakari agro bedio nti tiefo ni na no mechia o ni na nti na chese asemo a obisaye no na chese de wo ho no mame no obaye no na meji mame no di 2 for 3 days sana bibia etumi yeden etumi koyi se de o kae no okay togwe ewiase abrabo no eye bambo asem yeah so wa mo ho ban obi betumi ama agora diu yes togwe se o ye bema na abrabo enkoyi a eduru ba bia bema soso no e wo so tumi hwe abusua ande ntina obi wo ho a ya na ontumi hwe abusua na ase de ne yiraje na boso yes asemo a obisaye no o say me so me ye bema yeah ye papa ba ye bema no ye 45 ena oba mu no omu ye 50 de ye ni ba no ye 95 ena me papa ni yere no omu ye 38 so
nti no emana mi akasa no menemu ekwan different menemu kwan bebre na menemi papa to me di nkobo bebre sanse awuase ayewoi sesi ade ye kasai obi tifie nti brabo aboni na no na oba na one no ewo ho no oba no ageni na so brabo a otomi boni na no oba no wageni na ti wo ye bema sebi yo na chese ubo na ubetumi ye kan ye kese a ubetumi ahwe fie no brabo a uboni na no uboma oba ebi kura po obi oho a oba no kura no eye ni girlfriend eya nware no mi papa ena edumi ka bibi se oba oni no wo a eya keep secret kakra wa oni mo se uko hospital na se anipa video anipa bi ko na se anipa no yare na se ebia na se anipa no be free mu a na se ye hu se oba no omo wo ho bebri a totafo no omo nkasasa so omo be pija sa anti omo hu be ma bia na mo atweso no se bra se o kan omo hu bi okay se na se anipa no afrimu because for eya na oba atumi ye didi mimi ka se oba anye so ntunu se de o kan no wo ye bema na se ubetumi abobra akọ wenimu a sebi oba uhwehwe no se okay ubetumi aware no na usankan no na chese bibi odi kire wo ye oba nsoso na se uhwehwe bema bi se okay ubetumi aware no na se sebi usanka bema na chese anyama bi akoso ehia hwehwe mu so ati de meka no na die ya na ye mi wanwa pa ne se sebi bema bibri wo a waware nti oware ni na no warefi ni papa warefi ni mami warefi ni nuane na nti anipa obetumi atie no eno ye ne yire ene ne yire ni nuamo ni ade ye so ye bema no yakopon de embo ye sa yakopon obo ye se ye be hwe left to right na wo be hwe wenimu ni wachi so ati de mika no hwe eya o wo ye bema na se wo mame wo di ba wo yase because eya na meta ka se anyama etumi ha nipa e wa wo yase no eya ni na ne ye be ivuo eya ni na ne ye be yie se wo mame a wa wo di ba wo yase no se wo refinu a na se accommodate no na se wan hwe no a bibi bet me affect wo e wo sa kwa no so na wadwuma bet me say bibi besa bibi ni say on say sebi uhwe said Ghana tisese ya say anipa ti awuya na sa komodi no a kasa bia de on kan bia da no obeka bi nti wo maami a otomi koba ni na no edu baabi no wa babriwa nti wo susu no unkae no obi ohokura unko baabi kura na ye kasa say eye beifuo ni ade nso no uba ho banya beifuo bia ne ho abetumi ade akwo ase wadwuma left to right nti ye mamefo no wo ye bema na se wa hwe wo mami ya bibia betumi ase ya ma na wakasa no nimu a wo beka se eye beifo na etumi ede because otumi kai tamu a odi wuwo eni tamu a ofa odi ba wo yase se de otumi hanu e wo yase ni nanu a wakasa oti ho sisi na chese ye wo bema bi ho kura na se o to anyama bi se obedi koma ni mami kura po a ni yere be ka se o debi se anyama no bi ni fie ni ade ntinu ye wo bema bebre a oba ogina omuso so ho ye sa wo bema bebre a oba opam omu ofrifie so ho ntinu ayama etobi koso afa bema ho ewa wo yase no na nya de akitua nti se de ukai sebi mesre menuamo bema ni se oba eya de oba betumi awale bema se braba betra me fie bema na betumi awale oba se braba betra me fie nti satamu no so no ye bema wo benimu se oba no ni hawo no eno ena wo di ka wo no nti ehia se ye hia hwehwemu
sɛ okay deɛ woyɛ ni na no wobɛhwehwɛ mu sɛ ɔbaawe ɛyɛ me deɛ anaasɛ hyehyɛ no te sɛn asa na wobɛtumi aware ɔbaa yɛnsɔre prɛko pɛ de ware ɔbaa so ɔba baako wokɔ ware a woyɛ bɛrima na sɛ woware ɔba baako a ne papa yare a ɛyɛ wu ne mame yare nso a ɛyɛ wu ne nuabi yare nso so a ɛyɛ wu wakasa woyɛ bɛrima no nso so no wo mame nso so wɔ hɔ wo papa nso so wɔ hɔ wo so wɔ nuabi nso so wɔ hɔ so nti no ɛyɛ na mama homete ɛmana me hora ho hwɛ sika ɛyɛ bɛrima ne mogya sika ɛyɛ bɛrima ne mogya woyɛ bɛrima na sɛ sika ni wo ho a woboa baabi a wodo bia no even kura no wɔ sika kura na sɛ woko ane pandea polisifoɔ ɔmo nkyew so nti no me menim sɛ Yakobon deɛ mbɔ obi kwa nti ɛyɛ na me nua mo a mo yɛ bɛrima a mo betumi ahwɛ fie kama ne ade ni na no ɛyɛ bebre gyae ɔmo ho a susu ha ɔmo bebre gyae ɔmo ho a ɔmo adwuma asɛe ɔmo bibia nso so asɛe adɛn wotra sɛ wotwe na bibia asɛe asan na wobɛto anamo ɛyɛ tam ɔntɔkwase yɛ no ɛyɛ saa tam no na ɛtɔto me tɔkɔ yɛ aban kɛkɛ mɛti ha bibia deɛ wawo yɛsɛ bia no me mɛwɔ bi but woba me fie a me busua mo no beifoɔ ɛwɔ hɔ but me ma chance sɛ beifoɔ ɛbɛtumi aba bɛ ha me yere ɛne me ba sese yɛ kasae bɛma kama bebree adane ayɛ nsanom bɛma bebree adane ayɛ wii koke bɛma papa bɛtumi ahwɛ fie sese anepa bebree wɔ hɔ a ɔwɔ agyapadeɛ ɔwɔ asase bebree ɔwɔ cars no akasa nim sɛ wayɛye ndɛ bibi abɔfam ti uba bra na ye betumi aka omo ho a sebi wasetan betumi apija ye kasai enam ho kirenti no be ma bebre agyan ne yere sebi ye jai akoda ama oba se oba to mi hwabofra oba to mi hwabofra ti menu ya mo amu ye be ma no eya mo nya botre hwe tamu na ye ba wiase aye to aso ware no says yenhwe oba to ade ware ena satam no kura no fo no kura no obi ni ho eye ye tubo di tu zingi no so eno na eche se oba no ofre no na che se eye fresh satam no oba no kura no obi ni ho sa so unti no eye na me papa eye na me ni di oba kokko ho me ho na eye me fe na me papa ka se debi bibi sa no ware no emboa wo enche bia gbawu bibi abese eya no nti ase hwe mi maso aye dia metese no ka kitu abia mi ankasa mbewuye nti no na kire se bibi ewa wo yase nti amemre ewa wo yase da ben ena obi pese obetumi aware oba uko ni na no uko sra ware ni na no nsa bebre na utoni nanu apelifo checking sana ye besa bisa se sinapu wehi na chese amemre eya memre de ye kase Yesu Kristo sa obi ajai ni ti amemre na betumi aye ni nanu wajai bibi ye tumi ye wo bosua ba akomo a etumi bua anipa obetumi aba wo yese ni nanu ya jai to ye fie man ntu no de mi betumi aka ne se me nuamo a omu ye bema no me sra omu ukita sika na sika hye wo ho a ubetumi apija wo sase ubedi president o Ghana na sika nso no enye na eye kona kitu abi nti ayama bi na betumi awo weni mu abloki o asisi wo kwanya bra na ye hwemu ma wo hwe enye se ubenya 70 years asana we need better me about so
Debi. Ti mesreti for ni na say togbe ahaman keke mi ubemia wakasa ubehu se upese ubeyeye yare a ɛhaw no ahokyiri a wo mu titi a wo mu no gi number no a friend 0244 0244 48 47 0244 48 eno WhatsApp susu e wo so eya na mesreti for ni na say se wotwa wo sa ade senia eya na mo yamotre because say no bobe yete no krokwa na jona u ba me ho a krofo na ago ho no na enye krofo kito eya na yen sheda ni adaje so me so enye sika na eya na me di dada me yire mu a aka tokwa aka be si o me so no because adaje a e betimi ade krokro mu kura no bi ni ho because o mu susu dos nti number no susu no ba ko su ye 0244 50 60 32 0244 50 60 32 u fresh number ya ebebua wo obi to me oka say me ba wi ase no me yare me ba wi ase no bibi ye me ba wi ase no hwe ye me hwe u ko hospital sikafo last bia meko mochiri ana mebisa mochiri fo no se nkrofo bebre a omugu ha no sikafo wo mu ana ana mebisa se yes sikafo wo mu pa ntinu uko hospital na se hu anipa omuda ompa so a wakasa kai wakasa hu se adakra wusu beba hobi ntinu utwen se okay dise bibi besi asan enye se yen yare o ye betumi eden ayare but mi to gba amen keke se fifa hawo anase weti ene ye uya unumu parade ebeko but yare pa e betumi afa nipa so na mi to gba amen keke be femu awu anase mi re be femu awu anase mi ba anka sebi ye kunto kwa pa dia ye ko sia yakobo nankasa aka be sia mi say yes obesa bonus aka ho mi anipa se u jai ohu amanipa weni a yakopon di ma wonu anipa kron ebesa yi weni ni na adi kanende no sana nipa tie okay so ye ne togbe habakeke na twetwen komo no omna sama family bi so ya kanu se we de nipa de yedro beju atrema wo hwe nipa ye wo wiase no obi bewu a yare no betra ma na dokoro na obeka wonti esi wo na sisi na so enu nti ne ebo ho da ro se ntra mo wo nsisi wa so minimo bi a na no wawu ye na yekobo da yekodane idua na yedane ade acha na wawu ye kan ya se ye mfa chiri enu achi no yekodane idua na no wo ye na se watra ho aye chinigifo enti de togo ekan yenim nyoma yekoso nyame ya adoma edewu kwada nsema asi wo no beba bedana di e wa fidi weso tiemfasia emrenenti noke togwe yemfa mananto edwabiem na yebre na yebe number no 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now says 0244 48 47 0244 48 47 bibi hia woni a bibi be hia wachina ye for so se bra na yembua wa anase oyeyi amabosua nebo soso no fa no se atade a ohu ye na eye ofe no a otoye no delabi ene pamoye ntino odi wo ho ntomadi ba ye betumi eden apamo ma okama madam ase okay ya ne togbe ahaba keke ena etwetwe komo no azigbiligbo sonkalu kagoka from Benin nti odofo ne togbe ahaba keke owo figasi akwantempo no so uduru a osu besi obumfa hospital junction uduru ho a emane ye boboye no no wafa bi togbe ahaba keke beba behwew na bibia eto atwa ma wabrabo modofo abaifo di ni panyon abaifo hene togbe ahabai keke odofo yenko na yenko na togbe ahabai keke etumi emwa yakoni ansa nyina so yakwa akuanim ye maame no wo transiare sa
or trans producers na maame no mama ne trans ye ya asem asem papa producer me na maame no se ne ye hwema me ye hwema no on trans ye orofo ye ko yanim tin ene ye hwe medical catch on say dwumadie we asise mapo menteme ho ase ena de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apere pomasi bire ni ye de ama tititia ma me mo akwa aba oba tampa bibia boko de ma me din de say e pa cho me de akoso abedu firi hin ne bae cho me firi kuna ne bae kuna okay okay mampo akwantempo no so kwa okay ma mo akosem ne say odi abeda Sompa Asem Mpe Nipa yi e pa mo cho me ra pa cho me ye kuani ya me dofu e wo blue food e bege adosuja ano so okuna ho e wo kuna ho e ye kura na ben fie miensani efuo no ho no na ye dua kese ne onyina kese ne sunti ye bugu wono mo lo ba no aya ye dua ne tuda ti da bia me dua tutu bi sisim ti fo ntam bia me famu adwane enti ben fie miensani efuo no ho da bia me ye no foforo aya na anweafo no wo ma fa ne kwa na ho so ma fo so a di kwa ya to ho epia fuo no o ma ko pia we ka ho mprensa emprenu ni de mi hu o mo o ma pia sesei se o mo de wa yi kwan enti wo mo e de ka no kwa ba bi o ha o mo ko tusa no enti wo no o mo afa na o mo pia ma roba no e kwa no mo de ho no na yi kwa de ko enti emprenu ni de o mo be ka kire me a ebi ana me ho mfam na metifie me be ko no ni nipa obi anso me ka hwe nkire me enti na nsen yai ena be na otumi nsen ase be botumi ena mi wo fie no na me yare sa na be ka kire me se ene de wo fu no montimi apia ni nyina de ko aka mo lo ba na kakra bi na wo ho wo fu ni nie ai enti me ko ene na me ne me ko hwe ena me ba ai fie ena be hu wo mo mutu stand mpanifo no ena wo mo ka kire me se ma to bo ase ye be kwa akohwe ye be kwa akohwe sa me ba no makasa mfura afi de da kra mba ya penin pa na ka kire me se ma wo de se kakra bi ni adwinti me to mo lo ba bi kra ho ena be ya mema bi ama ade akwa akodi anum se e de asa na aka kire me sa na fu wo ye kakra bi motumi apia fu no amprensani enne de be mbompa ye se urade emmo amena me hunu wo mo di sa adwuma na wo mayi wo mo di kra ankire me no enkrofo de nso de mo ya no ma wo musika om da to adwane eye hefo a aye sanfo wo mo mutu san saboa ai wo mo de yi na etuo grader ntinu no mu di mutu anwea anwea na tie di si den entino wo mo wo ka me ka no wada me ekina be kwa akohwe ade eche be kwa akohwe da komitimi ko mo so be mprensa wo yekurum wo no mo a wo mo ba wo mo station wo na afi de da ne de me hwa wo mo nka ho hwe na me go ba bia na wo mo ko tutu no foforo na nkrofo be ka kire me na me wo bode me nse bi sisi wa anyina nka me kucha to me ka kire na me se me ko ma kwa akohwe na me ne me ma me no ko wo mo ko twitwa wo mo de me ko me de wo mo dwuni nyina ara de nyinyine no enti wo mo nipa na ba ko ebe gina ho ka kire me se ma we de kafra na ka na ba ko betim wo ene ma ye degree da no kopia ye na ma oroba body ende mi hu se ne me nsensisi wa na enyi oba pa kwai da ho dada kwa na ho dada ana se wo fu no de kwai atum kwa na ho dada wo na akodi wo de kwa na akoto ofu nu akoyi ho kwai edi kotia san kwa na ho wo mo na afo so yi kwa na to ti dem ne no kwai ndi wo huni se de sitie mi kire no bebia na kwa na ketuwa bi da na e fa mu ya wo de atindi ayi kwa ya ka timi bonsa ho nyina ho tiefo ne de bia na ekoka no wo modwu ya se eduru mfimfi aka ma oroba na kakra bi na ho tinye se da kunu nkogwi wo modwu ni mprensa wo ka ho mprensa ekoma sa no wa bompanifo bia mane wo kona ama omadi akire ana se wo ka kire wo mkura wo mfi ukura wo mfi ifisa mprenu na aba ni nyina no ma nya atinta na akwati akra me gina anka se ebia efu seni
Enti bi dem pa na me bo se mi nya nipa na ya o mo ye saa de no ene nya me so ama me ehunu o mo enti me na me mpene se enka me di ba bituru ha enso me tu o mo so na mo sa na yese na ada afi kra do mo hu mi a o mo dogi o mo hu anu o mo dogi ye mera ye basisi a wate na dogi no ni nyina tu betwa e wa ha wate eden wi ansa no obi wo hɔ a wo pɔ no nko ano de mpro bi de eye twam sisi a Liberty Conference no aduru hɔ na medical ka che wi asema nyina nse eye liberium e Latin kasa eye freedom nenti wo pe freedom no ehefa na benya no eye man he yadubu achi na wi ebrem yakopon ede ne nsa aka no a oboa omanfo orofo Liberty Conference by adanse die bebre na di atwagu anya asem ketwa adanse a ekoso no anya asem ketwa kora orofo nyame be nyame na ne maso be ne ma 31st bosumi ya na otwi a wo yanimu ya ne memne da eno ma he yadubu achi nyame asra ne wo wi ebrem oboa yakopon ema orofo yenko Liberty Conference ni bi ewo Jubilee Park ye duru ho a nyame ebe kasa wo wate se uni adanse dia afiwe adanse no aduru so we the heat na me kan kire wo no asem tripo na maka kire wo no eno tie ko Liberty Conference ni bi na nyame emfa ne nsankan o man de adubu akese akwankira ye koso no o de sheet na watro won samina aguso ye be hye na aduru soro musi ni duru so a Osei nyame ekasa ho orofo come and be blessed, glory, hallelujah. A Liberty Conference and I make comfort na me yama won Apostle Dr. Amegashi Herbal and Spiritual Center orofo Amegashi see dru no who ya no kan na ye me fen ye makono se Dr. Amegashi say haban no e won ho enu ti so ope o je nko ade a Dr. Amegashi orofo se bema wabada bridge kura de ne fabra na so ye bema no eduru baabi adidi soro ne se didi fom na se wo fom didi no e wo fom a ana se muntimi nyira Dr. Amegashi ene betumi aboa ya de bibre bia yefa enkoda no obetumi akon ajew oso wo makuru Kumasi an old police station ho okohwa obehu Dr. Apostle Amegashi na watumi aboa kwanya nyina so 0547 044307 0547 044307 Apostle Dr. Amegashi obo Herbal and Medical Research Center orofo yenko obo wat na obo no omo amantem na so ochen di kamfo orofo wode Herbal bitters na badwa so sa ena etu ensa yade nyina da ede afiri so sisi yade nyina da wode Herbal bitters pam no wode preka se pada so aba immune booster dropper mujawi anemia dropper orofo yen kope preka se pada ni bi yeno numbi ebema yintini mu atimi adeda ho na enyoma konkan pa yade bibre bia da yemfa ko obo Herbal and Medical Research Center medical catch or research na emede ifri say wode afidie no dosho no ho babia yade ne wo no de no aduru amaw etietietitia yade bibre bia de fruit mi ano koso na ase no obo Herbal and Medical Research Center obetu ase na wode amaw 0257472506 0257472506 obo Herbal and Medical Research Center ena odofo ye kono golden duo family wash ade abadwa so ena esiesie ma no no ene Ghana from mo hwehwehwem nyina no golden duo family wash ena oyusu odofo golden duo no de gu nsuom anopa udwade a na ode esiesie ahemfie ho obe kama pa anyumre so fasiesie ho wate ifese anyumre no therefore baba bididi ho ne why kama na Food and Drug Authority no golden duo what this family wash buy him oduso no say beboa ma no enti no ode stamp na so say dimayam see betumi aton Ghana member 0544198043 0544198043 a golden duo family wash na LPM women from somewhere na meniaje frisa man what is you know ehun hia me pam a golden duo and na
diapa maame omu wano aso mo ye de rough ana omu nam so omu gane enti e free say omu ese onwoma no omu ma wo kapre kra ba cho da bi o na afufuro bi wo ho a omu ase omu nwoma omu tuaka ene omu ebinim agide na minim omu so omu tuetue bi ka omu ana eka nso mimi ngunu omu eye nipa ba ku bi adwuma no ana se adwuma kuo bi a mefa ne se ankura ka no omu tue ana se adwuma bi na abeje ho no otu anwea no ba cho obi na abeje ho no na nya ye asase ne so mutu na obi cross ene ho no omu de befa o de fa wo fu ni ho no omu de kwa na abeto ene ke so omu de sasa na unim wo mu me hunu ayi wo nkwala no mu di akire akire me pani no ama me na akasa mprensa me kɔ ne nkyɛn ene ne kɔkasa di asɛm no ka kyerɛ wo ɔya wɔ se ma me kɔ akɔhwɛ ebi anda sɛ etwa me ha metena hɔ saa ɔma ti ayɛ na ada na ɔda me ɛyɛ asɛm ɔgana ho okay me bɔfotene ekokuru no so na ɔkɔkɔhwɛ dwumadie no efiri sɛ yɛmfa yɛ ni kotua wisi yɛhwene santam yi enkɔhwɛ ya yɛnka ho asɛm kokɔsachi fletcher ɔno ene kodi dwumadie na chi kokɔs me wakɔ aba do mejo so bibi abɔkɔ Kristo adom nyame te ase maami di na asɛm bɛda ye no ya na ye chi ama no ko ho de nisiye ofoso medase maame mfa enchia soronko emfa ma eye me ankasa me boss bishop Nana Kwadwo Obreyeboa spiritus babia owo bia na me de enchia soronko de ema no ofoso me se nokre Asem Mpe Nipa obi de ne case ba ha no a se de enhye ne sitie no mpanifo esomayen ema yetu ho anamo ne yekohwehwem na afa ye hunu sɛde asɛm no kumasi brɛ no esi etie ofonso me de ɔso yoyo etimi edimani ekyerɛ ɛyɛ ekona na Abraham kokodu kuna no contractor no a ɔno nidin a ɔde ma me Muhammad na meni no di nkomo Abraham frɛ na me da me ho adi kyerɛ no no ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛfrɛ me nti ɔyɛ sɛ ɔbɛfrɛ me no na me yɛ science de amate na emomu no mentwentwa me na ase me ne maame ne bɛkɔ baabi a asem si ye no bituana mo maami ha abobo ya e ma ye di free hanom call afum ho said ye wusi hu eye video no me ko ekokotwai do bozo wo di free chrome ho no me kuna ho no omo baabi a police station ni wo no ti janshi mi ho wuram na wo di free ho no baabi a ekwan de da na ofoso nyamie ni kure ni da bia meta meka ada Yesu beba se ne na Yesu beba ye nyina nim se Yesu o na bebu ya ten no megiri ya se nkofo bedi kan awu ansa na Yesu kura no so obenya na omumpa a nya nati no obeza twa omuka san se Ghana ha ya nkofo bi ho no mo a nipa bonsam ye omo de san se da bia no mo se ahiafo de ye ni kamafo nyame ni kure ne bra me kokko wura ho no no ofo so mere hwe na se na sa ne ma we koso e na panyine bi antimi ntu anamon ofo so ekwan a wokohwe afu ana se mfuya amanfo aye no hono mo a obi kakra nipa bi bedie nti watimi ahwe nyankopon anim ede eye anwaka afa ho na koko omadua bode a omadua banche omadua na omade atwa fa so ofoso ase enipa esori anopa ye ni bode ye ni banche eni eni mankani nyame ne kwamire hoyi etie mame sa afre contractor ne biem asem a ono ka chem ne se one me nkasa na emom no obeyi ne driver a wotwi anwaka no amana ba ho mame ne mame afiri ho no mo bae ye begina ho no mo kwansi ena na anwaka driver ne bae enkomo a oni edi ya ne se nokre mame no omogitum se ajapade no mo na ase no na emom nyi ono no nkwan ne contractor a wo ye adwuma ewo eye saa kwan ne so eti nyankopon ya adom ame nkɔ achekra ye nansa obefre contractor fo no mo ye anwo no mutu anwaka ne nyina wo eye kwan no so na ono mo ahia na maami omumfudi a omasɛ no no omatimia calculate ana omatimia keka abom na de obi a deserve no omatua de ama no anam se woke mate ofoso me de ose yero ema raba ne ka che ne se so ombekɔ fo mo no ma
one papa yi a wote hai ombetu anamo akwakohwe enema no ni nyina abo na omukọ ade besi bia no enumere ode ho sobo papa yesu afuo asebi papa yefuo ya asebi ono na okọ no eti ema ye atimi eye sesante de ne mekọ na nanumere no ana no pa mefre ofoso ade kyen a efiada na mebọ modern frɛ papa yi me frɛ no wamfa ɛna me yɛ ne bia ye kwa be weekend nim dia ana sɛ ayi na otwe nim ntine bia na wantimi anyɛ dai amfa me kɔ eti ɛnɛ ɛna mebọ modern sɛ mefrɛ papa no na mabusa na sɛ na bra oyi ne driver na ma yɛ sɛ yɛnkɔ no ɔmo de ho nhyɛ bebrɛ no akosi sɛ ofosuo sɛ na mefrɛ papa no so ɔkyena ɛso ka ho ɛna mefrɛ no ɔbɛfa ɛne Aboagye bidin ma frɛ na ɛyɛ ade papa yi wanyɛ frɛ no sɛ ni din pa de Muhammad Aboagye ɛna ɔde maa me na ɔno no kyerɛ mu sɛ wɔwɔ ɛyɛ kura yɛ frɛ hɔ ɛkona agency kuna kurobi toaso ye mfro mpacho se aguna wose ho no wote ti mabona ofoso onye na adwen se Muhammad Aboagye sa na wode maame ose aguna no wote eti die ntintin tetem nya na se mahuni se Muhammad onye na adwen se maame mfudie a omo anase etwagu TV so yi sa o masai no ontua ne entua kyena eti die mahuna se oyena adwene se bia ono pese ode emra ehye ne nsem to bozo osoma ame no anase mpanifo soma ame no wei ene yekoy a yede ani kotwa wisi ekoko hunu ye to buza ame a na sei ena esitie okay ye bedase Asem Mpe Nipa no ya mfe ni enhu a yenka sa na ye adwuma nti no otrans se wo kan no hu ba bia wo kan na edi akwakofa yenko computer so dwedi emra ne papa yi so eni nkomo firi sɛ obi esu naniwa ma mese ne board ye twitwa wasre obi esu naniwa ma mese ne board ye twia fa so kuku ye twia fa so na Ghana no mente de Ghana enam ase enkane no sɛ obi twa kuku dua ba kokura atofo mu a ne ya asem foforo enti de be na esi sekire jamase ama atwene ana ne tete kwashi kuku hwe aya asemu yenko computer so dwedie emasisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar ho a bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na we from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger bermensio nomno nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye nananum akuafo yi afuye na saduru hobi mu enti wo hwehwe fertilizer afiwei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wotoye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso ema woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko ayuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK 15 ana OCP MPK 10 akuafo a omoso edo legumes ebiti se soya beans peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo baabia ye ton hwayo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yekina homa Ghana ene Africa kuyayo Oje sun kron
kroni mucha. Yay! I drew up PMO. Food for thought addition. O mahini ya wedu watch. Onyame akuwa. Ofremu nyina. Se August. Onyame nemu appointment. Asamo ayakasa ho. Osei there hit. Wo ifre asomafo samo. Etiadi onu nwoche. Nyi mu miensa na David nyom. Etiadi o wache baako. Nyi mu Jubilee Park. Kumase anopa no sia pepepepepepe. Na de ube enie. Wasifa plain paper na plain sheet. Mienu. Dia unyina. Jogu baako so. Na Adam wo pepoje funu madia ha nyina ya hye no wo baako aka ho eniema papa wo pese si wo wabrabo eno so kyerɛ no wo so hyane so sa eye candle akwankyerɛ na fa wo candle baako ka ho na no na ye beso ye dia bompai Liberty Conference August edition the heat ye bompai ye bebom na wonyame betie si ni boy ni so oman ni ya wadu boache na ho fadie ebe nyame madia adwomtufo ni owura kwaku jesi minister Kwame Jedu minister Kofi Pepra wonom na betso twom ahokeka kwan Shahid August 31st. Proposi Prempa Obuadu Poko Calvary Pema Kokodrufo. Dear friend is that what Siri Domino Ope Kenya Nehu Yebe Kaya Tamfo Egu. Oh glory. Hallelujah. Okay. Oh my God, mano, asisi samonko au. Punkuwa. Deɛ yi obi dia no na obi gye na so ni kamafo a na ayasem foforo ye no amafo so de beda so Asem Mpe Nipa ne koka no kora yes ye do kokotro papa me mo akwaba acho ya eja bibi aboko de obade adumboko na me fu so nwua ba na ne nam ampacho ye mase wase pacho ne baba na aware no pacho minyu akuma na aware no papa ye fro Osei pacho ye frem Osei kwesi Osei akwesi and dina be menu ye frem Osei Aboagye Isaac na papa ba kuya onzu fira gwan Mohammed Aboagye tinne no ewura ho kakra manfu bi be kasa na me sure so be kasa etiedin no mmre tene samu mane hamo kasa Aboagye fo nya so nya omu nyina papa wo how ne say pacho ma how nyina ne say papa e wotu anwea wo akrofon so papa be ya contractor bi na minimity media mkase minimity a na matwantro na omutu asan no wo akrofon so na om de fa ai adosuja e di bepe ekona ekona adroba wo mo fa e de ko ekofa anwea no na memafuo eda ho na wo mo de car no e ho no mo de koko a efiri emfie miensa koko no wo mo de car ni wurem ekopark a na we no oso asan ne ba no no obetwam tu obetwam wi a ne wono abesi kwam na wokọ foforo nso ba no oduru a ne wenso agurem na asan gura na betwam na chese wo mu wi a wo mo de ho no aye lol park enti koko nketu a matin no ho nyina no wo mo atwa fa so ase ni nyina koko how many acres okay koko no ye ekamienu ene kakra je se ne ekamienu hesu msi twifa so ne nyina asa oh nyame ho biom enti wo mu no enam se wo mu ye adwuma no a wo mu a na anwea no eno brasia na wo mu akọ ewo mu a na wo mu asan ba enti wo mu ba no chese stay no a wo mu da so san ye enema foforo e wo kwan no so ba bia wo mu abefa se bia mfie mienu kura na so mmefa wo no a wo waye ho ama ho aye yie no afi wo mba na wo mu asan dan mo ho e de afa atu ba foforo dwuma wo mu di yen wo ekwan no so a no na mafo no ye mienu ba kon so afia na me na afrasa de enti ni mienu no nyina da ekwan ho enti tamu ami do afo no am hye ya me pam no am tin koko no nsuo ni ho enti na me sese nsuo ene digu koko ni so enti na droba fo no a wo mo besisa anwea no wo mu duru ho a na wo mo ka ene ewu hia pumping machine na wo ko sise nsuo rubber digugu koko so de enye adwuma ketwa na wo ye no da bia na droba fo no etwam a na omo ekasa anti papa no obeya adwuma ho no ache obabronya nachi na o start ye time bronya nachi bosumi mienu na me do mafu no enti mefa nse bronya nachi bosumi na no ho ye adwuma enti emu no na hu se
womko bam ko no mde akofa koku akese no enti me bae no no mo de afrase fo nso mo abetwa fa bode no so ani koku no a ewo kwan no nyina ma me de niema ekosisi kwa no ni nyina wo mbetutu yi e de ka ne da so fam bo nua me kotwitwa wo mo driver fo no an ka se me twedua e mo page no mo fa ka ni muram ge me de page no bo boy ade akyem kwa no mo tutu page ni nyina de ka na wura mo bubu ho ne ma nyina enti na ano yam dene me ko papa hu a ne nkwala na me koto no akwala ba ko de me kwa wo se manager no wa botre enti minya botre na me ne manager ne nkasa wode me nya manager me pe manager number one day on fa number ne ma na me ya me kine na me nya manager ne number me friend wa amfa saa na wotwini mu friend no wa amfa enam to ma adwini enti a kire nam kohyia na akwala ba ko ena na akwala no ene me kasa nam ka chen se ade o mo ye no wo mo yama anibre aba enti wono na akwala ni statement no an wogina so no kire se enye wo mo ka no anwa ka no nodibura ma afom enti wo mo be sa anwa no ene de ka no ewurawura ma afom ti se mi wo bibi dia menye ntia wo mo a wo mu twika be fa anwa no ena msum chen se mi sum tim nye ntia ono a wo beto ade no wo na watu ade no ene ono beto enti mi tim ye bibi tia ne dia wo na ade ba enti wo na esem tim ye bibi di tia wo enti wo ye se minya abotre na oni mi eni adroba fo ni nyina be hia ni ye hu kwan a ye be fa so me hwe no a na otwe no ma anti bibia mo ntimi anhia ya ntimi anhia ena hunu na mbusa ne se na no ka chem se wi a nti o se me nkotwe wa fumu o ma me kwotwe fumu sa e bo tre no me so se me kwa me kutake aketo abi na ya nam de ekọ afumu nti me kwa na ma family wa fo no so ekọ na chese menya bia to diesel kakra de bia mtimde wo moko enti wonu hu se medical ni free afumu oba no a no afro anwa ka no no okọ enti mba na no obi a wa simi nkwatra ho 3 o'clock ena matra wa ama ka me kura nka na misi kwa no ese mmaka bia mfam ena wo se minya abotre nti wo beba we me tra wa ama ena mba ya de chim beduru wa wo msika no anwa ka no ohia no wo tika nu ko echese papa no wo mu de adani bi ena edi djuma ina chiri me san frɛ na akwala ba kono a odi kan ne me kasa no ka se manager ne wa ho brase nti me pe manager no enam san frɛ manager no number no nti me frɛ no a no fire na me ka chen se agya asem sei ena ekoso enso na se me frɛ wa wanfa nti asem no a ewo ho no die na wo ka afa ho na mahu dia me wo se minya abotre obeba behwe afu na ama me nti akina obeba behwe me kwatra fom wasa wa ma ade akinye enam frɛ no ese me kɔ afom me kosi kwa no no so wasra me a me si kwa no no wahu se me pe peace nti wono so ni mbe ni peace asem enam se mate eye gya Aboagye no eye eyi no ai nti wahu se me pe peace nti woni mbe ni peace asem enam se mate me de me mpe enipa ye ne no begina ahibia nti afa no efiro no me frɛ no wase me nkɔ na kola ba ko ho na wo kumase o yen katapra nti wanti mi amanti me mfa me nkɔ kanche na kola ne sɛ me mfa me ho nkɔ kyerɛ kola no ne sɛ wo no free kumase ne ba akola no ni number me fie no mo aba me agbo asɛm a yaka ɛna me kɔ ka kyerɛ akola no na akola no si yo ade akyenye me hu akola no na kyerɛ sɛ wayi nani kura sɛ de enye wo no na Eja say na eyampa se wotwetwe sika ma kuafo bia wase wonfudie memmom de me ka se mahunu se odiska ma obi odi bia makwadwo odi bia ma adwo a na metwa ntoro mehunu bi sa ba wono enam de ba Sompa FM area Sompa FM panina mu yi no a okokyira no ene ne kasa no ene o kan se watwetwe bia ma ebi eno na akire no na obeka che papa ise ekwan no a omfa so no ise wom ye contractor for mienu amiensa ene wo kwan ne so enam ka chense mimimum de contractor mienu omiensa wo kwan ne so de wonu na mimahu se wa ye adwuma borobo some aye Mohammed Aboagye wona ye adwuma borobo some mienu
ansana we no wo mo so asa ma me ne wo ka ho asem ansana contractor fo we no ebe wura mu panipa na kuna assemblyman any unit committee for de no mo ye pacho assemblyman committee for de media minim menko obi anso ho ba wo ni asanfo no akasa wo mo statement wo mo ka kire se wo mo bibia wo tuatua ma wo mo kuna ai wo mo amiafo na asem a wo mo kan se wo mo sika tambia ayi se wo mo ye adwuma e wo sika mo tua ko assemblyman no ma wo mo ho enti mi de me ka se me hunu so am de sika ma we e de ma we ya nana no ma wo kuna omo hu se ye sa manfomfu de okay nana ne de mi timi enkase wahu ana onhuni efi se ono no ewo ha asoto asewonto ewumu a obehu no enti ono wo kuma senti enya yi ena asan no so se ye bia kromo na ehene wo kran hene na asase so ne yetudi a mehu se bia metimi akase bia wo betimi akoka akere wo hene no so we su de onu di free baabi foforo wakotu afri ekuro foforo so ena ode fa ho ede abesi ekunafo asase erinu adosuja ho no dwabe hena asase ena bofo dun so ye ekuna hene asase ena omutu anwea no so wo ekurofon so fo asase so enti wo mo no ho ne de wo mu nya kwan famfo enti wo mo de fa bofo adosuja ho dwabe hena asase so no mo de abepie ekuna efie krom. Okay, ayasem papa na owu ne sayade enkane kuna hema wonya baby ko na madam fo paano no na onimi ho agoro na nsoso no intifuni wa apagafo ewo ho ne ba ni mpompa ene ye kuna hene ibi hu kwan ye befa so mo kama koma nto ye mu ate na nyame be ko ama mo ate ayasem o the niche uncle Insuo chatro meyiwendi mako owo batani ezanye ya meko sanum nimu na kuna ni aguna mamponku emi kwangu memo owo batani abodi abonyum na wujimi sei onse mfaso bi ani so ndo mu hwe no munya na asumde mra ofuso meda bia makase kroni yatim ni mpanimfo no half na ya bofo ndi adesi a fa ho adwene na muawo eno ye best because se kurobia on anka wose kokoo de Ghana baby ade ye aduru no ke hunu se obi asa ni se ya ko se ya chinipa krote se ni ade ko ke kroso akwa America no macho immigration for acho omvo ni agro ye ka kwan akoko fa so baaye ese nyaza na ye wo school no omo ye yen ya tete kwashi kodi bi minute no ye mbe gya ne nan tete bre ye ko tina kwa ho gya ne nan si ho to no bodi abanu mu yi gogo ba ko pema ye opanyini ekwan o fa so ni yadua koko no obi sima kotu manua no de afa koko so ni yete afidikasi asise eka ni ye wo president ye wo MP ye minister of agric ye wo we ye wo se ye ne ye chem ke bobbo so ye nyumine nka won ko aba o wan na timi ye nyamna se ko o man na japade aton o man ni ye nanke ye ko ho nanke wa akwache no kuro no me se nipa nya ska kro ma ye bofo mu nim no kura ne o mu nye di ya mo mfa mo adwene eja we kura ne ni kwa so oba so mpa kura goso ko twadua tietia bim tietia no akọ magazine fo aba he no omo dade be omo sena no on sena no 7 why en sa makoma 7 na de ahye dua na hye fom wo kwan anim na dade na no apie no he da atwe nwura kakra kata ho ne ketu amnu agya ho wasa abọ no anim sa ba makote nwura nim mo ne boys be fo wodu ona dwuvu na esi fom a o ka o wa wonni ho wo si ho no ahunu za wa no wadi ne bone ene sa wo mota ne bo dene no wono anasa won fa ho bibia nka ne ze won fa ho no apodu uko police station ni akohwe ne wo se koko ene ne wo se tai ne odi bone kase ne edi asem no etomre bia wunni ska no akoye case no ni akwakwaji nti wa mo no mfa nko we misi ko de bo atete ase we ntu no o ka beba no ogina nwuro de branta be bia wo mu mie no ma bia ope no na o de ko no ado na fuo sei na wo di ugimi go ni obetu mire keke gro de tai hwi ni mfim gogu no na wo akofa no ko gozo ni abi wa odwene ho madwene wo ye nipa ni bi unnim se kokoo no kura ska chen wanwe na wo kokoze sa ne wo no ne so obi papa panyini se ya do
no waduru asem de ma de adua fa so ofro na asise ofro china asise na mo hwe no mnantia so na wokro mo bebere mo tunzum video sa mo pa o mo ta asise so mo ta ne bo den no e pai ba ko mienu miensa omfa obiem na nko nya asumdie na wokọ ta ya pai so de endia ga na mra dado ade etimi wo fom edua etimi du nsiri nyina etimi wa ade mu endia ga na mra enye nipa na ade awo no no wanyi wasumdie edi ya na maka mo mabone mra mutim na mo nkọ me sumi de enweza befa na mo nya asumdie na nya nsem nya na ozi edi agire birasa obozu kuruma omo ya ban adwuma kura ke me fo kura ya ban adwuma nsamoni nti omo akoye bi omo kura ya ban dia na wa uni aban bi obo agiri dok se oso onye ne sei ongo to bim dia ongo mazi fo mesene sinrade anu dia yehye so serve wa ye saa na mako serve wo de fo dia ne chef mo wajade ne wosoro no ya da tunwura aguso nti obo ga se bi enwura ya on se de ho na ye no a wa ye no saa de se first no wo bo ayi jack afidie no why is Awaja no? Obedu na juvu no gyina so. Mozo aye o na ogu sene. Why that's where PF no nse ne ogoja o na na woko. Anya ono aye bibi. Ono an type pai tu a na no ko buzo omta ne bo dene no. E pai tu tre, omfa obiem. No wonye wasumdie. Yeso mbe hamusa kwa ba hamusa. Etomre bia bia wote, manipa hunu so ye nipa bone ni. Eye simple. Etomre bia mpatamu a wote no. Manipa hunu sa wo ya fun kakra. Nipa hunu sa wo de ade edi wo dwene hu dudu. Kwa hunu wa mani pa hunu za bone nko a meseti ase na afuom da bia be kono obi atete ni kontomre oba kono obi enija wanu no obi abe paiko ye ko afuom foforo ya shi obi wo fie wasija we semi mafuom ja esemafuom ja asem papa di agro di na man di ja no ko to afuom no nante bai etumre be mo atirimu nya de ni pa hunu so tirimo de wono wo ya de obe ya hweye hwekoko ma na jejina we utum sa atode na oboye so wantu antim atode mboa ne boy ya no ne obedo ho nwura nketentie entwa bia ebe ya duru sei na odim dikade ade akotua afaso me ka se ni pesu otwuka obekum na baba eche ni panyino wodi akokodro no aye we no okọ because okọ aye common 2 million 3 million or 3 money obenya ska ba akoma ba papa panyin de mu ntimi nhwa na ma school na da acho mebo ndi money oye proud na koko nkomo ni edi tete kwahye wu minimba bia na busuafo wo kankomo muti osam man him komo wo fa wo brai na otimi tutu kwan ekofa sa koko ebi brai yen ankomo asole waka na yehunu koko so mfaso ya tikroma galamsefu abetu agu ya nya aban bi amfa ni brai nyina koko no so ankondamu wei ya tikroma anuafo ya omso de namu ya nya aban bi enso ya wa agric minister na di nkomo ya wano mpa ni atem du beka ne rosa ya na mpa zembuza ganafo nduri ade we wudi a edi ya gasa agric na ya de Did you know be a minister? You can't come and do any dear Debia or Manzi get it, Diana Gay. Ah, Greek Kurea, so one who pose Mutimini Paco Diania, and Sunny Chifaco Coso, Namu Diania Mum. Yansa Bell Panayana was Ania Marino. Ah, we are chair, quite ha, quite 9 years after your case. Now, police in your friend Panabaco, no massa, my police 4 times when young Beba. As a Ghana, no, my cousin Indiana, my movie never fair. So chim ne chana na to Ghana o no ohunu panyina wagimi kakra no ohunu wahina wagimi no ohunu minister bisa na nyame ani agye enti no ma ko be se kuro no kura da ko ne ma ye bia ni ndiase ne atim okuro mu enti ya papa ma bone mra ne tirim kakra ni yeguso kan omo so ate a omunya ho fa bi ko afutu ya dia ma papa emmoa omo hunu ne sa asumbie be ba na kuro na fa ntuma pa fra ya. Okay, yanko Dank Natural Health Care Complex. Or for Dank by in few do nani. Na oda sujina ne naso. Dank by yeno. Yadia was sano. Yadia bay na reko Dank wa. Would besaba utuasie. Nadia yemi feba kono. Nye won so yadia so utuasie. No na oko Dank wa unya hotono. Omune se ho ya hotofie. Edium diaman kakraka no. Dank ahotofie. If you say Utu ya dear Nasepa. Or patch number 2 on City Life Hybrid School, no, and a bohon pair or for Yanko, ye corner could do ya dear, a dank and a mecam for them the amount. And them say ya dear dank alternate, na your joy dear stroke. Oh, swat to baha, so could to me the haba dear Kajakurano, nanda from one dank ebacon ajo. Or for Yanko dank, you're from Quanya, young friend. 0244 017556 0244 017556 Yanko Danka so
ebeboa yi papa odofo yekọ na yakọ akọbọ dawuro be ne yekọ akọbọ abatro no aduru ho na osurukokuru amanyuku no osesena Ghana no de wayo no omfa abatro no anaso omonto aba emfama no na Lord Inusa Lancer odofo OMCU asabre wonu abeto airtime se odebebo osurukokuru amanyuku no ho ebai no se every 2017 enne papa MPP ayo no eno obeka ho asempa Sam see you tafo no tafo no no say dwumadi no onfani agro kra dwumadi onfani agro every say the NPP aye no na obeton e de amanfo say munye na monye na monto aba emfama osukukuru kwa manyuku no 7 September na dwumadi obefiti asem e wo Sompa TV no so no teduruwa na otie bi na wahwe bi na otie mu nipa na wanto abade ama osukukuru amanyuku odofo nsuo no toto na sen nsuo na egu no emani ngu fom kwa na senti ameka san say OCP fertilizer abadwa so na nanamakuafo agiatum odofo sa wo yekua nko ade a ensan OCP fertilizer ho efrise fertilizer ebema ono baye no asodo so na watumi ateno bibla kama pa orofo OCP no yewo OCP MPK 1515 anase OCP MPK 102010 eno eboa pa ene omudua mako omudua tomato zuo eboa wo papa ena yewo TSP fertilizer eno so ye OCP eno ye de egu oburu so ene atoko ene de keka ho yenkoni kotobi watin ena mo kuafo agiatum eno ti so okọ bia ye ton agrochemical anwoma ni bia no medical culture say ya na agric extension officers ni bi wo ho omunim de pa kwan obefa so a obesesa na de egu no bae na so nyina no ombe kirewo odi okọ ya no oso pe OCP chirim se de wo yinie ombe kirewo kwan obefa so obe use no odofo 0345909437 0345909437 and 0345909433 0345909433 eno yekoto fertilizer papa ye de adwuma kama odofo yekọ ne kope club ye ni bi twitwo ensa abadwa so na Ghana fo agya tumpa eye club ye na club ye no eba ye nyenne bia eno ane club odofo yekọ ne twitwa club ye ni bi wate ye wadan ye wo last size on ye na dan temo de ope bia no de ho ati atesu no odi okwa so Osei Aboagye se gi club ye ni bi ubedidi abobo bi ebetua mo ati bia di yipa aponto nya bedi ntuo no nyina da eyijo no nyina no eye club ye na ye de eyo odofo club ye no amanfo agya tumo kone kope bi unim no nkra asua no unim fie du nwotwemfo asem koso oba pemfo asem nkoso Food and Drug Authority waje club ya tumo Ghana ha it return baby bia yenkope bi ebeboa pa omna samwa ofosho be ma ya ma me ni na siasa ma omode abai ofosho ansana onye fu ma ne mra no na wabre do me bi kura na obitimi ye fu ma konta bi ono kwa we ntosia da ntosia ni be ye na ntosia bu yo ya ntosia da ntosia ni zo anye ye no na ntosia zo ho aye den etinye so ye se obi ade bibi chefo ma etimi peja ntobi obeye fu se koko ana bode amana badnese se ne pakrono ehu hia ma ban ye ka ban ya menkrofo mu me se enkrofo bi na municipal brofo akese ya no mo hemfa yeso mo na nwe ekro no asem to e won sem bi wo a ka Ghana ha maami ene papa yi emfa no mfo masem fa sem mo de kwanye eye court ana hemfie ana police station emfa no mfo masem fa
me was ye ne ye kasa nyina ye wi a ne ya twe sika yana sika anase ye kodwom ne akwakoto so ye kope board ato ye kona ne board nso se ne de board e boy de o se Ghana de ne yenye board nso ye dua ye ne kokoyi ene ye tugui Mohammed den Oforisuo Aboagye ase na Oforisuo ne nka na Aboagye de ka ko na ye Oforisuo Aboagye and the way they did be a deep one here, the man office we any pabone for menye. Say di Muhammad ne that sabe ana a din sat Muhammad na a that ya no ya boy. Yes, I become money debt. It ready that was so I would eat this anquasia de way. Mohammed Aboagye Zufia. One that tell for Aboagye. It is a sepa way and fan for hefa. I don't know my brown. The pani pursue a dear crana winning crana, yes, will be in Mobitre. One rubber traffic, yes, one now quite sabe a trebia. Now, so it is a fussy, Mammy Evanova. Champapa is a walk, kia. No one load or more good that was grown a quawa, a phone, a quawa. And no more question no more, yes, I know my way. Na Bibi and Yamas a gun, I ever know my being. Where ye can ye catch almost more Tressica and Grovobia, you and a can of Moncanjamo. It's more hanumi, Mwaya, he won't Grovobia because we were common, more bofu pam no magic. A man to minimum nanya bako, a dear Yaw gun high, cosopa, a jumum, and Nasa baby biara. Semuna mafa dwen sa de we ani paso masi yi ye fa ya sem nkoto pani we anim wo ba no obi afa kire no no de wakwaje ana wakoka ana woma na wo akoye yin de papa yi kan Muhammad yi wo kan ebu be kum na ya mpaso matwa sika bi edu anya hoden de wo mu ye nyina mu ba bi o mu na asi ye kan Oforisuo busan question bi say enti anananom ne assembly man for no mu wo hefa ye se wo kwa himfia ne abusa se wan na wa asase. It is a asasi ya koko ni adade osu se nanan mo ho se nanan wo kwa nana ai kromo atrankonya so mo ho it can be se ke ya himfie o first no se wo twa boode atugu a ya himfie asem o minim de ntia na edru mebi anananom sebe ahimfie se asembe na ne yenkoka na osese enuma bi sei ye obi tu banche tugu obi twa boode eye mususem awo Ghana ha ntia ka wei Mammy ni papa yi enka no aso matutu omontuma no nkomo kwa chame ho ni akosa ma sa nipa ne se wona nanom fro ne se so ma wo ka na be fa hen wo ka na fa ne be fa na nso ne nipa bia ye kokroko ema sebe otikrom sebe mpredua sa wo hene kura fro no wo se me ma ena kroma no edu me se be ye kakro Oforisuo ebe kakra me se anhwe ya na nabi bebo dawuro se ye pese ekosiese obi anko because na semba wanyagefo ahwe ebeka kra ebeka cho se na wo court obeka cho se men court because asante kaso se afede me si yoy ubo se na agi bum na we kro ya kensan ka we kro mu nyina motem ho ase ena mo yefo mu nyina makam ho abomu a san krofo mo ba mo do so sei o mo yesei na nka makope do ma machine wo nyina kase bi e ho na kotia no nanka mabu nanka mo de atwa akwanim kwaku de wo se ayi won fa yi menene ya adwen nanka meme so se mo pedo mo amashi bia wani kwa ne boden na moto petro wanga na dua bi onyina bi mo hwe na ha mo ncha ne nko ne sei na twen nanka yim nanka asikwan because edrum bi wa mamen kasa bi wo kasa bi ya sente su kokko ena nte su fita ho eno ni gina ofo se ni pedrum bi agimi wo mu ena nyansan wo mu nti so obi de gimi ba na de nyansan hye na se so de gimi ne ba unsu yusu gimi no sane wo wiase gimi ndi obi a wo gimi Oforisuo obi a wo gimi obi a wo kokko obi a gimi kaka me na me ka chew Oforisuo ene tete ya kasa yi edu nkwase edu no ma bia ya no ma bia atwamo ya egusu akaka tete ho ubia wakuma kakra kwaku na se na so utimi fa ka akodwa so kokonto kwa no ai satan no dwa so manso na medi makotep ma yebi papa so hu me watwetwa se be ma yebi ba nipa wu nyina na wo ba na pentokwa kakra na me pentokwa me ka cho so Oforisuo me edu me be na me den sam no den kama no a jata ofie okura meko me fi nipa te biem
omo nim America say omo ni abrochefo nim say omo nim the way am city aha nti edwuma bi na nipa wunyini na wo de nkura ba wo de do pa abroche do pa so kaka so wunyini na sebe wo de nkura ba wiase a na adwuma we nso abebiriki nipa ofoso se wonna mo bitimi chiaw na wo momu nim nipa kro nti ho ba se emfa na akogina kontokwa na no no nso nkyira se sebe fa dua ba wo mani ti asem wo yo eno nkyira se sebe mpredus abo jata wose wasachira eno nkyira se abo abreche ba wugu ni mfikire na no ma homa nsu me na mo fa mo nko no ti wo ya de bi ahwani ye me de bia nipa misuro wo wiase nipa o abute no edindi oni nyasem a no oba fam boko sa nipa no se wantie na se ne se tripe ofosuo bibie no apata na Asem katacho bema was in the lifestyle why se sabi abo nantwie betima hwe ba bidi wo beka ne se de won fiuda adan nantwie be yi na wo bete prakọ no nko amerika se nantwie abodam enya dam no wabo eno me na me no eti wo ye obi ade a ese so be very careful nye de bia na ese se umo obi betra ha nye de bia na ese se umo obi kokot nye de bia dabi obi wo won fa na se mo kokot wo fo so me se be ye kakra no ade ampanifo na nanom anhwe ne kromo nipa bia nsesa e be ye kakra me se obi na mana snap na akokoba e hye na eni kosua e hye ne bag amade be ye de wo ya no de ajew na okọ se wakodwu bode agu na oyire kokrom ana dwom no koto bode na obekasa hani na de mesa pempa woni aba ne bode na se Ghana de na wakai se wakotu bode bi atu agu na fe amafo ntie sa asem oyem entra nka se obi ase wa de na nyame beye edumre bia yemu ade wei enoma no atu agu na ese mu yemu ade insure da na matwetwa bi na mo de akogu na makanche because sabe ba kwase de ka na ehuru na so ya betre fidie su tufu and FM stations are doso asofofo adoso ho na se Ghana na won kwa so nipa kakra bi enu ntino de bia nipa so start say on bebu nipa kwa na ye ne ahiafo akwa de asem omobo okay maami ni papa omi ni baabi omodo o masem ko ye ka se assembly man for is allergic me de minim se ye discam na so be kom ye hu bi pen e bia obekom net sa because ukoto se kama frapata na nipa na phone no eti we nkrofo betima fa ho se ye kan bibi enhye envelope men ko baabi na sa ko baabi kwa na mo no mo nya hyehyeye se be produce nipa de twa kwan kwa ye kakaka nipa na eden etwa ye planet aha ye fa kan fa eboa because anua no tunu enso benefit obi ebi na papa ibai ne babi so obesi dan ene bia mami ne babi obesi dan esi etu anua na emum ye nhwe se ade na ye no ye ma ye nwa ho nkokere no ye ntietie su papam enkwese nsufie nom ene entiatia nsufie mu enkwese nsupa nom ye hwe kwan ye faso a obi a ho beto no but na Ghana de ne yehu ubehwe obi ki osisi baabi obi an baabi ka assembly man na de man mpanifo na de man no na nso bekom no na dumre bia na wono asa kwodis ka na ya sa pam wo mu nyina ye so ese de nipa mpadwuma omo nkwaye ewo Ghana mese de ye nya ye ne yemfa no saa ne maintain ne nya se bibi wo ha ne akwadwagu ade omo ye pa ne sei ese kroma no omonfo ho no omo sole na so fo so de mekan mese nkrofo bi omo ho no se omaje na ha na ebetan ya ma mi bi ni nwa bema ya beka asem wa asase na ya sie omo so sanse asase ne ade wom so mumu se ni nwa bema no ne wone ni nwa ma nam no onye ni enyi ada na ni kwa papa waje wasi koli na papa ene wasa na nwa ma ya betra se papa na je etu be kom no na wo no mbo fipam wo ho no na ebi agi ya to wo mo enti de maami ni papa ya betan omo ko mbeko fie kwa na mo ho ya hi Ghana de wa ha no wo sisi obi a wode akoba bi no te se de na ye ka trinity fuoi obi sisi obi no ko benya na ko asa de dondo bon kwadu wa ya de so agim sika o wa ya de so agim sika ne de won ko school da kra no seven producer se court no ntimi nkwa police station no ntimi ko beba Sompa Asem Mpe Nipa ho enti wo obi na wo tie ye ne a entra ho na enwu ti na meka so obi wo de na asem ba ena na wenti o ena wenti o na abusuapani bi akoyi abusuapani so ntimi nka ya twa fa no so wo ba na waka na ato anu nsem bi eba ha ye ka bonza asem na ye be ka na ko obi firi ba bi aba o ho na mudi adu mu infam na me yenhwe ne yan ka asem no o mu ko so mu ntimi nka fa asembra ne de bia na sebe producer wo mu ntimi nka hui
do maybe akwa himfie bi mu na nanom ntimi nka hui nkwankwa na wona sɔre wo mo so atwa fa mo so ebi na akɔ so yi yɛse wo nkwa na wo hwɛ foforo bɛba bɔde ne yɛtugu ne ade wɔno na fa ka ɛna nam wɔ ne wɔtwi enti mo maami ni papa kɔkaka wɔn bɛsa abo mo okay ɔbɛsa nya sabio akitafo because of sika ɛna Ghana sika tɔne korɛ sika pa na atɔ ne korɛ kwasia bia no nya sika na wɔtietie nipa so kɔpɛ nsupa no ɛdɛ na akɔ so Ghana ikuro bɛni metima na me husa Ghana wɔ sa akokɔ bon na me bie me window na me sɛ ade akye na Ghana eti me hye na nkopɔn na sɛ do mongo mara bɔ ne bɛ no mo yɛ ya tra so nya me da so hwɛ yɛn wɔfɔ so yɛn na yɛn kwai ɛdɛ na akɔ so Ghana yi me se du abato sɛ kura de wɔbɛka sɛ mpanifo ni Ghana obi apre ne de na so yɛ wie ni nyina ne yɛto na nkunibie ne kɔfa de a afi no mbɛ sɛ mo mra ma yɛ ne yɛafo yi mo me anya adwe na hɔ awo no ma bi ho ofo so mdase okay you call loss and beverages or for you call Durema Betters no enu na di ahim odwa so Durema Betters twitwa bi bobobi na epe bibidi na Durema Betters no se onomu a utimi tibidi pa kwankwa no se etimi ma omupa bi pagya egina so ma no pesa de ne pa orofo yekọ na cholesterol na wo yeyem nyina Durema Betters ebeboa pa o the loss he ba Mr. Aboagye sa no the loss in law care Mr. Aboagye you ya de ase ebeboa papa loss beverages and nyoma power de Aboagye so eboa Ghana for enubia orofo yekọ ni nkoto bi wate Durema Betters no aponto ni abedin tuo nyina no eboa emma woni so yehye enkonko hono gere emfama wahoho eni se oyo maame ye Durema Betters ebada ni pepe ebeba ne botum obebo nso apa na wode amount 0242133577 0242133577 yenko loss ho ni nyuma pa no yenko to bi burukutu ya bema nso ani burukutu agakadu na yimu matenkom se onomu a ekoduru yamu abusa kwa yesese sa no na kakadu no eye na dwuma enkane no na ye de bentoa na esa sesiri safo wanum burukutu ekoduru yamu yenwoma pi edema obetumi atibia dipa orofo ba pemfo enkonom burukutu sa na utumi enko koto burukutu ayino emfa enye bibia yenko ne kopa burukutu ni bi na ye maame ye papa yie no ebetumi aboa ama hoho na omotumi abonso apa orofo ye kwa kopa burukutu ni bi Food and Drug Authority yanom de ni de nyina no omo ene hweso magi atum se uye nipa obetumi anubi na obodi no ebe kama pa 0244620294 0244620294 yakoi burukutu no ebeboa amanyoma akonkan pa abrewatia ofoso be ma medase na machia mabna ndra na eyewa woda erade nkoso ensha chira ye me birthday o echira ye ho birthday echira ma woda kase pa o woda ayo ti mabla happy birthday to erade nkoso ensha na onya okese na ofoso be ma ewiase wo hu nananom se ye de jawa na ye de asoa na panyin so entene fie emasefo a enfo na se emrante kwa na se enkwada ohwe no wonom ekwa akọwe na nka na se panyin wotena ho na se bia wonom ekọ no wie ye no ho ade nyina wie a wo yebu na nka wefo a ye ka oka ho bi meka ma na kosisen empanyinfo ya wonom etu anwea no ewo ba bia wo mutuo no o se hefa no mutu no mo de befa ekona ho no ekrofon so empanyinfo ya wonom ewo ho no me pa wonom cho ya wonom edi ani mo se mo tu anwea concession wo hwe no se ukode concession baby a wo de anwea ne befa ana se bi cramp na ukoye mining wo kwa akoye je friend saying adwuma bi ewo baby concession ukoje na se unim se obetu anwea no unim se wankasa wuntimi fanfa utiri so no wapampa so e na ade akọ baby a wasa ukọ no dan ya akwan ana se sa e na wo betwa na wo de hyen na fa so de anwea na kọ eti nipa na wonum so asase no e de ebe hyehyeye anase bia ejinasie be no makotu di afa wonum ho se be ya wonum so no wo ho beto wonum eto da bia ya na jimisem na ya doso yenhwe ne yesachira ya adwenfiri niema yankase yenim yese de onim papa na wanye no eye bone de ma no
waka so akwaje concession unim se obetu anwea no wutu wi a wo de befa kwan so e kwan no so nko fa ye fu o be papa be papa igina ya wo hye na ta de kokko be ya otiwe na gina we he modu ba o madwura gu nyina bi kura pa hane akese bi a me hu se dida na na bi hane ye papa e bi hane because me hu se body akese bi egugu fom ho what masia na wo sorry wo soli a wo se di fufuo wo di apesie wo tiri so no wa pampa so na yankoto ayeda. It's time when Nipa bedjuna dwempa na wo hwe ye friend is tresem ni mu a wo kan asem bi wo mati asempa o ye me depa look asempa no so no wo kan asem kro na e wo se de mo pesa afoforo enye mamo no munya sanfa ma wonom eya na eye bede em say wo Matthew 7 or Matthew 7:12 ni Luke 6:31 ho no o se de mo hwe sa afoforo enye mamo no munya sanfa ma wonom. This is the golden rule. Why any emrano any adifo no adentina yenim sade ye enye but nipa was ya no na medium akomanimu a me kwa akoye wonnua dasani atim fifire hwe ba bia oso omunafo no krampo wo na wo sai sika na chese na daagye be ma betre stiachi a drive kwatinti we se be obetimi anya kakra timi ahwe ne ho na busua no akwa ye adwuma ba se mede manyu aka akwa se ni koko mekotutu ne mall begu wa bla yen kanya nsasem bia efa che nipa no menua bia se obi koye concession ade bia be ye bia no be se ni bia no koko wa ne boy ye tua eye friend say koko no makoma ko enum a e bia memo say na nipa na tia se na wo so ayedai wanya koya yi adwuma now the kwan akoto na efuma dwini ne emagu esa se wo se papa gina we woni kamafo bia waka kana no mu se wada no wansa na esi bia nnanum e na mudi nkwasasam kosa Yewra Mohammed no komsheni Mohammed sallallahu alaihi wasallam mpacho se waye kremoni ana se bia me bia e wanya kremoni papa sa so waye kremoni ani din no e bi so ne to Mohammed bi keke so waye kremoni pa dia anasa so wanya kremoni edi na da no so no na se no wo ye dia won hwe no won sakira na adwen na nanom ni assembly members a wonom so ho no so no enye wonom tefa nkwa na e wase omoduru ye di nipa na gichiri kuro eti se wodi domo animu a wo hwe se omuso ye dia no nsam no ebetimi akoye dia ma wonom ye de kwan no befa mu kuro mu ase enom e kuro no abia kwan ni krampo no bi wo wa wo de anwaka na seti maka befa so a ebe se kwan ni nte no ye hwe to bi wo ho abosom bia mbetu ya dia ma oman no na won so mo say omofo no so dey hye na mo panyimfo assembly members na no mo kuro no so no wo mo ye ma akuafo no wo mo kono mo samle before so be ma so mo anya ye be kire panyimfo e kwa no ma fa so ye tie amedase okay abadwafo akasa omuna samwa so mo twadua fasi kwa nation sanka so mo kope mazifo na de mfa entukwa mo na papa atai no mesre na nanom na masre assembly member owo ho ene unit committee se omonhwe no mpa asem wesibre na yemusa se assembly no enim hu biana yemusa se nananom omunnim ehu biana se ede ekwaya batu krom ni etu anwea na wankasa wadesia omsomwo omu ka adwam omagya pade esei na moyi din hwesa tuko akohwem kura na manfo didi faase wo prewo de se beye na wo sei obi de no na menti Ghana ase no eno ntime kan komanim pi yebesre nananom ni asre assembly no assembly member share assembly na se oye adwuma mesre se omonhwe no pa asem sibre anyesa na asem usa ba fidie we so bi mu okay ma me mo kama koma ntomye mwate papa what am I say kwaku nyamia pata hwe asante asem na ye ka no sa no be hu bi maami ni papa o mabahe nyamia mpata ubenya chiame bi ana pani bi aka kire o mo se ada na asem ni si ye mama ka nchentimo wanyamane
nyame ampate besa bo mo ka wasa Dabi sa manie we bi de ekmen kora ka mente ase wo wa de say no ye hawo no hwe enya no ma bia na we se obi ba report wo uti kromu a ade bi ho no ma ofosuo wo ye pani wo ye sambre ma we bibia nye bibia na se nipa ne ba report wo so timi de wani hu ade stop o munim de ekoso pa o munim de ekoso etika no ye twiri fa kromu mu so mutu anwe fa ho ye besere wo mu se o mu mani na ho na atameshe mame mo kama kuma ntom ye matem ye ne Sompa Asem Mpe Nipa no ebedi akire nye de bem wate 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 na ye kon homa no so ne ye kokona otententu eho na ye tru ekoye ye kokona omode anwaka ese ya manfomfudie na abrakosem ewom se enkane koku ye ka koku na utwa koku dua baako a ayasem 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 3 omsinsu na topa msinsu na topa papa amame homa no asemo ya baso ye besra droba fo se ko ban se ya omohwa kwantempo so yie yesre wo mo afene be ko na wie yesa no omohwa kwantempo so yie 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 homa no kwaku homa no mwame homa no mwame ani no anya show na to na won say hanom no so wa na show to awu show na to pa tie okay hello so no mama again majo su eburu katachie ba bia frefre udi ka se in my new site okay yentio the first time I'm the actor that program the DBN okay mo enen ko mo na mo di na de na mestre ubisa owu anese obona na ama ne yo sei na na de aso ni krubu ko ni ade to ho so ne pamcho ho no crowd die sabe yanga sentia na nan libu na nani mutia mo ya record ne mu ni no kra film kana nse otu votu bodoma sehine enfianso wonko ne kro mu da ana o mu bisa se na wonko ho no na ebe na wo na nanu mu aduane di endisa na nanu odi akoni abanti woni atrankonya wo ha ya man report endi yasra sadia mu kanu na nanu eda wo mani ba wo mfi anso senka dia mu kan ye gonna say o polumbe ke so makode bibi se si anke be promote so endi sadia wo mu dia da damu ne yimudi ya kamo tipa ya bompa ya nso mamu mu wa omo na wo munisio MPP me damase okay hello majo so katachie ba bia frefre udi paso ya frame ya wa ye me kasa free position go yetio lumba ya minchirano ne faso pa o monya ne sa sagna na mo akurasi afano so ma di sagna no o tutu fa mo fanda go no fa show o beta ifle papa anwana no o mo fa no ko mita o beti na di o ma ko to a pipeline size na so mo anda fa na ya o bia na mo so mata ji ndama so okay akwanchira so koso onso mo fada do anhyehyɛ fam ho hello humano hadwen ayasem na Ghana ha no duruba bia o sha benya unya tiefo do ko fa ne Ghana ha no tiefo be na akwa fa sha benya unya tiefo hwa eno ma ekoso ha ho ofosu ana ni pa bi hu sebe mpredwasa ye ne ye to aba no ema wo mo ye ne anso na sebe no ma ekamia ye sese de omoje hwa obi ti se ekuro ma sante achem ba bia race ya ene ye se ye yo se de yo the pass at the gas ye gu ai abobo ye mu kwa kutwa ton scraps komo fo mpanimfo nim municipals wanti munim MP anase DC wanti wunim ye twa koton o ma na japade o eti no ma bi ho no a wa wo behu a wo beka no kwa na ye tan ade no so wanka so ye o ma ba pa wo to aba Asem papa
aba ma dwa so kro akoso saa na we akoso e je no ma bi ho no ma ye mani pa no kra me report no ma bi ho a wo yo ma ba pa na e de wasi se be doma no a wo kra na du me bi akwapro enen ahemfo ne se be assembly ma mo ne hio wo se mo se da mo nkwapro. Okay, enti yense nananom yemfanya nananom wo wanya Ghana nye yemfanya nananom mo kuna se enti anwaka edi ehim e wo kuro no so no enti omo nte ya na kwapu na kan de comment ase wo de na wo de wo hwe atams ye kwa ahemfie bi a de achamifo bi ye no ubekese sebi de ekoso mu nim kura ofoso onwe betima keke kansen bia bobobodin bia no ma bia tan ya betran ya na ye nim bia e kasa kontra ate achia me for no kura se ke orientation bi ma wo mo na yetete wo mo achia me for no bia no nte achia me for no ofoso de se birthday bu amu enko na me aberote ofoso be ma ye ka chiro bi a wo tie no wo hwe ye se wo ma me mo kama ko mantum ye mu ate o wa Asem amane bi da so how bi da so Asem Mpe Nipa for ese fabra na yentime mu a edwitwa angel ye ma no e 0243 585878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 bia befre bia na ye bejo so ye kira kwan no ye wasantemantem kropo kumasimo bro no ya ye friend soame Sheffield station ye ne no na ebo hunti no utu anamon so ba ye nyina ye betimi ahwe na ya boa ye sorry adwaso ma ye for happy birthday Emma yankasa ye ma me ya de nyina Mrs Joyce ye boa Mrs Joyce Yeboa dodo na friend ma ata okwa sorry ewo eye Victory Charismatic Chapel International ye no ewo patase please depo no echiwa Reverend Frank Osei one mama ene sofi ma sofo Eric ne sofo nkaye ni nyina ya omo bahase no be preachi na ono any best interpreter in the whole world mama erade nkoso ensha onya wadom so wanya 59 years erade ema woni wona emme emmro so na ahoden so enya ochefa yedie enso emme waboboa no na enimtie ene adom a efritwe dia pobasa yi adom ho no so no emme wo enya wontoma den erade emfa oja efedum entwa ho enhia. We love you so much and we appreciate you a lot. Nyame pa na yes ready amawo happy birthday to you. Sanso so ena yede happy birthday so non kokra happy birthday kwama Obapa Christy Sompa ba ye wonya ye chida dwumedie bi ebedie e wo fiduem hase no mo no mami ohwe yen e wo Facebook e TV ne so tie radio no so nyina Obapa Christy erade enkosoa ensho anye wadom beautiful smile ya wo de atwamfonyin erade emo wabrabo enye fesa emfa emma ye do papa ye ne ye ni so de wo yen so e de emma ye no nyame pa e na yes ready am erade ma wasetena mu ye die emma ne mu so emfa ma so ye nkonya me ya no okay uti omna samwa kan the nation sank of Lumba tenka sa eno hne ma me ye bo akua asuama brunya Chief Executive Producer Majumari and Quanta Bisa Isaac inyina kwanta so twemani nenso wa kokoze Chief Fletcher e producer omunyina eboae kofo bofum pa bema asuketu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni ntifosu menam tenam nam dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so sabre yakramo yeko long time Yejiye wenyanambia wa mahubra oda so ko nanim ebra ko nanim na eno tie ni bi se